Matuku ni miongo ili mwai ni wanyanya mwaka ni wangili ili na miongo ili na itatu ni wachumwa onge mwai lutwa kwa mana kilungu ni cha ikumbea siasa. Otondo tuika kila wachumwa tuikwa mana vana tongo i tuina ku mosiaisia weseidia netwane na niya ikumbeni ya siasa. Nundu tuida va weseidia netwane na niya tukamanya moloto wande itu undu iendete na ndeni wa ûneenan'Yanî owo nde tuimanya na ke mukamba chake ni kiva ndeni wa maundu ao nde mekuo na yu mundi ni kwatiani tuithire tuinananisia muno ngewa cia ûneenan'Yanî kati wa serikali na ulei na yu ûneenan'Yanî o kila ivinda uyoneka wende na kuosa moloto mweu kwa oyu ûneenan'Yanî uyu ni wendeye indi atongoi ala anene kana top leaders president William Ruto na Azimio leader Raila Odinga onde ni maende na kuikanisia ndeto na kuyana na ando ingi masi ya kana kwi ûneenan'Yanî Ûsyao kesa ithia baingala mbingi siende na kuichwa na yu ateta kwithukisia ûteti witu vala uvikite kwa oyu ginya umundi atongoi asu no maende na kunenea ala angi usaithia ndeto no siende na kuikaniwa na yu kwi ûneenan'Yanî wende na nicho gitumitwe batu kulanie be bata wa ûneenan'Yanî kethiwa atongoi ala anene na muno matumitwe ûneenan'Yanî uyu utwaiwa ni maende na kuikanisia ndeto cia muthemba tosu no wethukisia mheshimiwa Raila Odinga nonethiwe aitavia ambassador kana kitui cha nthi America va Kenya Meg Whitman kana ndaile kunenea maundu ma usakwani wa vitie likana Whitman anawetie kana usakwani wa mwaka wa 2020 na ile ni we usakwani ula wa mutheu pio na we usakwani wa na umelu na Supreme Court ya vigiana kuthingelela kana President William Ruto ni we wasindie na munini wa Rigathi Gachagua na ndi mheshimiwa Raila Odinga ainene umbanone wa serikali cia miti yuko oku ngalekosia wasinigishwe Eldoret town ethwa ayasia kana keucha Whitman kiailite na no asukumie kana ngalekwa oli no isukumie onawe akasiokethia nthi ya US na ndi ni kindu kinosiwe na wito muno ni Rigathi Gachagua na President William Ruto na mamwenda Raila Odinga ayeke kunenea mwandu Whitman na kunenea yulu wa nthi ya US twivano na atongo yusiria ni twaia mesa ni kindu kiu tukisisie cho kitha ki affect ûneenan'Yanî uwendeye ata lilikana ûneenan'Yanî wambe bipartisan yambe ni avunie ngoka ûneenan'Yanî usu waendie wavika muthia yutwe wa keli ni twisaona ûneenan'Yanî wa katatu wa kana kana uyu wivo niwo wena Ûsyao kwe musesia wionata ve chao thini wa ûneenan'Yanî u wendeye kwa oyu kilungu cha kumbia siasa nitwavingwa tulikevo tunenanie kwisila ile itatu kenda yumu itano na ambayo tumani mukuvi vatende vi ndume utumani ile itatu kenda yumu itano na ambayo tumani mukuvi vatende vi Nandeni wa mitandao ito Facebook ni Mutongwe TV, page ya kwa ni Erastus Kithuku Nzomo na page ito ya radio ni Mutongwe FM. Lilikana kiini kilungu kila imwe kwa imwe Mutongwe TV na Mutongwe FM na indi ndeni wa namba cia simu sibo kioni ni ngonengelelia sio twende muno kwa andu maitu ma Mutongwe FM na indi YouTube ni Mutongwe TV Stock FM official subscribe tumia anyanya link alame kuasa wesetha ni twatambania imwe nginya muthia wa kilungu na hivyo ndhe tuyuma ala tukuyete mesa kwa wesetha tuyikwa mana chumani kingi twekiwaje twina mesa kwa tutonyo thona chumani kiu karibu muno kilungu ne cha ikumbia siasa nedi atongwe karibu sana theni wa kilungu cha ikumbia siasa na ndi umunthe no nase kana ikumbi ni yathime ni na bishop na ni na pastor na onthe ni ateti anyuve ni enendi karibu sana ndeni wa kilungu kino chekumbia siasa mwanyongi uyavinguka akatwambia baba kuve utumuze musesia kwa kuyalamba takwisi na Ûsyao ne iwe kana Ûsyao wa nengo mwana bandu unene amba kwewetanua wo amba kwetambulisha na kula kuyendo mwanyene wako mheshimiwa na asante na kwa masito ni to Boniface musimi wa Maeke ni MCA munwe kuma ward ya Kalama je theni wa county ya Masako na twendeni wa sub county ila mpya ya Kalama sub county tunatuete netwe Machakos sub county lakini twatwelwa ithie na andu mako la kwau yutwe baya na timu bya munene wanga iko bingwa mwana ongi tubikyo kunenan'Yanî imwe
no munthe ndioka ni sawa ni kana withie no nakua mesakwa ndio naogira makoti kabisa. Asante. Haya, ni karibu sana mheshimiwa Maeke. Kwa alama teze Maeke ngale kwa ingetha mutabania neze umunthe atindilo kanisani tiwa natindila kanisani wanaka utu ya tofauti undu wa momesi ni tunatiwa no mwe witu. Oh yes, mheshimiwa Kapo na ekatha wake wende kuthio mwamugo ni kutu harakati ni sio monde sia kwa na family ko kiboyo kila kinene tweke aba musi kwake taheshimiwa na lange on the voto boya. All right, naende rest in peace mheshimiwa Gideon Kavo MC award ya Momboni North County ya Masako. Bwana Malile, karibu sana kuombeni ni mithenya mbingi utavika ba umundi ni wavika na wavika wena sula imbia. Karibu sana. Very good. Asante. Na kwa mazito nitawa Willie Kioko Malile kuma kisio cha Kibwezi East kwa ya Makueni County na inaweza kebela cho mbunge 2022 na bati wanakula ngilio mwe atukamandhi wanakumbe ende ngayato yatha nisio kenasi andola matwethukize kuma kisio cha Kitui makpa Masako na ngalisa Makueni alama ngalisa Mombasa na diaspora Nairobi na kila kona ya dunia. Matwethukize very keenly nundu nitogwetha tweta kosi endunesa na nishua toyoka kumala maile ya kumalo na kendo. Yes, Kila FM ukirifa to us Musakwa. Asante. Haya, meza kwa bayo kuombeni tha mbingi ni siando inge Malile mamwese ta ûteti indi Malile matukwa eka analysis ya maondo maki ûteti edwa aithuima aitwete kiutaalamu Malile twena kende ni wa Kilungu ni wene bala Willie. Na inde mheshimiwa karibu sana Bishop ni wa Îkûmbî Siasa. Asante Erastus. Kanoze mwanyo nigethie mwithukisia na musiaisia witu mwanano wa munthi kana kiyo ni cho munthi ni kwatia watinda nesa. Waziro makwa nitwa Bishop Jonathan Muthoka ni MCA munthi na chama cha Wiper ko yako nugweta wa Ilima ward ilaje kaiti constituency Makueni county. Nini sio munthi maondo ni masio ni ba kuondwa ku kwikia line kana kuondwa ku clarify maondo mana maende nyumbani ya Azimio maondo Kenya Kwanza nikanaze detwa elewe kanesa na kila mundu amanya kana weyosia kila kiende Ûneenan'Yanî nthini denza. Thank you. Wende ni wa Utongoi. Asante. Yes. Ûneenan'Yanî nthini na nthini ni kusio kwawi twa kuthocha bandi ni wa Îkûmbî Siasa kwa gitwitwa cia nzini kwau ithionthe twibanze ni wa Îkûmbî Siasa ni twanenania na twivika muthia maundu methiwa me sawa sawa ku imwe kwa imwe twenda kwambia na nakwa tunenanie ile itatuke nda imwe itano namba tumani makuve vatendevi tuma motumani kwa wingi be madam wetu wakanyiva aende na kwike avaundi twende na onenania nukuona motumani maku maende na kwa nikuka kumasoma itina wanda teka sinyiva miongo itatu na ngosa simu ciaku kuko na simu kwa wingi twabika masani asuna wethesya wa TV kana radio na inde thino wa Facebook Mutongwe TV page ya kwa ni Erastus Kithuku Nzomo na ndini wa page ya Mutongwe FM na inde tukwati kwezela ithimisi yake 7 Mutongwe FM wiki tu ina mawitho loko ni yana imwe na itatu katono itatu FM winga likosia Makueni mawitho loko nginya banga likosia Kalama mando isio nde no tukwati kwezela yana katono ile na inde wenga lekone iya ingi sia coast na tukwati kwezela yana na ile katono kenda FM download app ya Mutongwe FM ila ni Mutongwe FM app na kwesela website ni www.mutongwefm.co.ke. Karibu then wa Ûneenan'Yanî musiaisia na inde mheshimiwa Kalama no mbete kidangu yetu huu ono Kalama tio kwako na Kalama nipo nungamiando na inde vate Kalama ba imusi tuko na inde tuyambie mo kwa imwe umunthe ni anakwambia na ngalekoni ya kwako niwe wakina weta tunese kana Ûneenan'Yanî uyu utonya kwende kukilitwe ateti makanenga mwana alama twaise Ûneenan'Yanî ndo wasisia twena timu ya andu atano kilangale kwa twena timu ya Azimio tongwe ni mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka na indi twena timu ya Kenya Kwanza ile tongwe ni mheshimiwa Kimani Ichung'wah ndongwe ya lainge ndeni wa mbunge ya katina wingi mujumbe wa Kikuyu na yu wethukisha mheshimiwa Raila Odinga mheshimiwa President Ruto William ni maende na
kwikanisia ndeto muno yulwa Ûneenan'Yanî no kwigwa ila president una kwa Eldoret unazi ukiingia azia bai handshake maungama mwethukize mheshimiwa Gachagua hakuna handshake kale kwenge azimio hatutaki handshake na ende ugwithukizio kwithia kweli ba ngala sibo ngala nisikaniwe mbinge mheshimiwa pepe pata wa uneni tosu kabinda ka kwena Ûneenan'Yanî kana ki ûteti ni sawa maende na ûteti na Ûneenan'Yanî yende ekanasie nataka kusisia ndeto cia ndongo isu cieli withia ni ndeto si na u lakini wa kalandi na waisisia nesa na waisia ila twisa events ila ina take place ni kana andu amoke kwi kalandi ndwithia abe kindu tutesi andu amesemele na watata kusisia andu a pai azimio bate Raila na bai UDA pate the president na watata kusisia andu a ele ni mpeke ndu mesi mele peke ndu mesi tutakisi na nyina atata kusisia na metho makwa ni asia ni twisitiusio andu kwasia kuformu team nondo okimani chungwa mheshimiwa nominated no president wasisia mheshimiwa Kalonzo alidete o timu ya nondo amopea wazimio lakini ndoka ndo ekuja niki hivyo ngozi ya mateko nenga timu hii masakuye kitumi no kemwe andu ane maendie Mombasa nola maendie Mombasa ba imondo watu la viola mevingi ye ba Mombasa kila manena ni sini chao kuwa toto kisisia na metho wangi peke ndo matese tutese yani peke ndo mesi tutese peke ndo mesi tutese you know nasi masabu na ya point number 2 wanataka kusisia yo Ûneenan'Yanî winena ni nyao kila Ûneenan'Yanî ndo maina point ila maitie ukasia kinana which ni sindu oila nomo ni sindu ila nomo pyo na wataka kusisia Ûneenan'Yanî waze nomo ya ziata waze nomo no Ûneenan'Yanî wasindu ila siekwo nundu la we kwasia CDF tuenda kwikia mitalatale withie CDF yendeni tuenda kuhakikisha mitalatale maundu ma IBC mekwo Kalama amekalile ni lazima maundu ma IBC masiswe kwikwikalanywa na kutekwikalanywa nundu ni wendethio wa katiba na vai paise kwikala vacuum thini ya Kenya thini ya muveo su independent no lazima no lazima kunena nitwe na kutatena nitwe na criteria ya katiba ni nenganite undu mailo nominatiwa lakini nundu wakana kasumba kana kula isio jawa no nginando me bange nundu wa 2027 na mundu ndamanda kasini yake ndamanda nganya ndamanda mwendwa u kana mando mundu meba kube nake ni kana malikanye baya nesu ni la mistake yambe chakele ula twikoyange wasia maundu ma CDF yikiwe withie ni alika katibani penzi ya mbingi na kila president utana mama ila ajumbe manaetie ma change yo kipengee cha CDF kinini lakini bile ya ile kwitha jao valo iwe yonde na bile yeje katungwa kuja na jitungwa mbungeni taini other bill ni maundu alangi ni maundu ma mekalele na serikali ya UDA na mipangilio besio ya mekalele na mekalele kangwelesie ekamekwasia mutu waitu wetu 30 na wetu 40 ko ibindo mukate wa umama ngotole na ko ibindo mutu wa umama silingi 10 na ko ibinda siendo siaenda ambe lakini mekalele ne yana laisiawa nundu wasindu mbingi ibinda ila mutu mukate wa umama silingi 10 kwa hiyo andu ibinda zila mukate wa umama lakini nundu wa dynamics sia maundu ala mekwo mande maisha mame kalele mambatete kitungu tene kina yolo ende kine chapi kabandu cha scarcity na demand kupe principles so ila si that twese sita wasi principles sia biasala omonde ndola yolo ndola ya ambata ngale yile ambata na nini se yuko unye kila ngona ondo una kulia yumalo kila bau milena nilieno ni milena nilia ngoma mulinganya waziata ni asieno sindome utukuni obao ni mesene asante mheshimiwa bishop tukwako wapeta ngoma mulinganya uzuni mheshimiwa Maeke yaziu na wa muthukizia ase baabe kendo kesikie ni atongo ya swele tutakese na izo kitumi
kwanza makanenge matonya kwithwa maineno monena na yu mheshimiwa unena ni twimesa ni twende na kunena ni kethwa ni tunena nya tu solve maundu mana methira mathina tuka tukunzire ngumi yake ngale kwetu ikanyende toniki pepata ni asante na niaze wakulia sio ile nambo respond kana ambe kwamba ku preempt kana ambe kumania kimwe mheshimiwa anena ndikwenda amioseta kindu cha kawaida kana sindu kana ngarama ya ndo kwikala ni ambaticha yulu ile umiosa kindu cha kawaida wenda imini maisha zona tukaendea na muno uzio leo tuyabebi na mkate wa shilingi 5 na yu uma shilingi yana twikale baile une kwenda azuno mekalile na ano mekalite kau kazienda kailu kuwe kalese kau kaya ile nda kailu nundu ni twizi twikale togene nu kila kina tumite mekate ambata kila kitu mite ambata no tukezi utatuo klasini na tuoba tuyanwa nini chakele kindu kiki unena niwa nikisio lakini peka indwane na very important ila ndwama bangi ni meunena nya mambioza na kembithe meli Raila na President Ruto na mathe ya Mombasa Mombasa Kalonzo ndaigwo Mombasa Kajagwa ndaigwo ko ukimanenie mayaiza kutwete report ya twanena nije kinana kila tunonie ni nguthu yoka ya nyubwa na je waziende ikanenenie ducha ajabu ni kana obado ne mama nyubete ando ni makunza ni ngumi kukunza ni ngumi ku ni kuthuku nundu kwa mundula euswani anesa ne umanya kana pa penganda bidhanie ndi ukunzi ngumi tu imete tukanyuba timu ila zio sindana dena nganda yakwa nayo na ipe kaindu kamwe president yekwenda tumia na ningwenda kautwetiane kana tikasio nundu president na all the powers ya ku ignite kana ku push in discussion hizi jengali kwemwe ila wokela acha mzee wa kitendawili nundu mostly la ile kito react against attacks coming ila wokela ungamaja mzee wa kitendawili kana atuma munini wake andaza mzee wa kitendawili enda andi shake enda aligazela kalini ni wasumbuye Kibaki ni wasumbuye Olonge yu kinda kimini kana ambia ku attack na yu na akio attack wanundu ona akio na right ya ku defend nongile end event go to me that is the wrong direction is in direction tenzio kidogo otamba kwenda ku wemaanisha kana President Ruto niwe muno ku initiate automatically ni na endorate na niwona iwambe kuka ku president nyao speech yake lakini waje speech yake mostly it was attackive haya conclusion ya speech ya the vice president hiyo niwonie aisha utwana ndo maendorate aiwa mwizi asiongee hiyo maneno. Kwa nini? Maana mbala kuambia vitu za maana kana kumbata vya zina maana ya kitie kuka kuattack kiongozi wa Azimio which is not in goodwill. Chakeli under the discussion ina mesisia na methweli nundu ni siasa ndini na ni mesisia na hizo ya 2027 chambenye ni nawia nundu ninaweza kumanyakana laini uwitu wa Azimio nigo ni mausia Kalonzo mamutwambe na nasi haleluya no zonu ndo mwana witu ne utongweze lakini nuto nenda bia bithaniwe ka dingi na wetina ni kana kindu kiende kiemele 2027 mundu eze kukelazie na munengie mwana atongweze atende no bamwe ayemwa niko na tukasisi in another ngo pio mparo na bia mundu kwenda ukalonzo taka succeed President Ruto no wizi neza ki mundu loto no munenga challenge 2027 ni Kalonzo na no uthia ka engineer ando ya Maeke kamia budwa nganyo discussion ino metho ula Kalonzo apa kwa matope wizi either 27 dateka etukana anengo chance akwaranye Kenya yayama ko unda tona ukwaranye na yingi mauko mwita watermelon kana mauko mwita zitwa yingi ko ni kisisia na metho na ndasia enda kina goodwill ya ndo onde na ndo Azimio I put it right kikenda kiitumika kuondo paka mwana witu Kalonzo matope ni kana 27 agenda go ni mea kiuma and make x mukamba de change lakini enda in discussion the point ya katatu kila tu ku expect katika discussion ni tutagwe zo mundu wa kawaida ekana Raila ekana Ruto yutambiro kwa mundu wa kawaida yu nondo ye point ni akeli isio mheshimiwa Kalonzo weneno we campaign ya chama cha Wiper kila niwe party leader na kethi wano unena mutonya kwitha muyona tabailiu na etha pailiu ni tambe inyuta Wiper mukoza nondo undu unena ni kana atonya kwitha be mutego
kwanzia mwe kana lengi inyuta wepo muketha be mutego mose tambia yao paketha be mutego na tukaprove kana be mutego we have many cards ona wife anayonga be presidential candidate hiyo yoka ningo ndole okay nundu ni waunga miengi naye oka namba 3 ona yuno waunga me ako kana namba 1 namba 3 no kana namba 1 nituka ba baadaye aya kani na to iwe mina yu yes kuingia kana ni ndako asiati katika discussion ya the kila tu ku expect from either Azimio kana Kenya Kwanza ni kindu chambe maisha tuone maithea nundu asela athite kula etiche na point ya kwazia enda kwambia bottom okita yulu na mundu ye ba bottom akenda take we effect tubindwa niche ya twika the other pyramid opposite au mite yulu athete enda te uteli I give you an example best statement inatumiwa nando Kenya Kwanza kwazia kana Kenya they only do in terms of shares na wasisia and that was manga nzete mawela mananenga ni just recently 400 positions out of the total inaje into 2 tribes which is almost 60%. Ila you prove na ni goodwill kulenda na goodwill kana usio kuondwa kila mundu tuikwenda kuona discussion issue ili nitwe taji kwenda benefit andweli kana ndo aratu hilo ni benefit kila mundu. Asante nitoka twende bwana Malile twi kwaku asante na umundi wetunenge yu wesize na itho yakati asante Erastus twiba Ûneenan'Yanî uyu na atongoi undu mewikanisia ndeto Ûneenan'Yanî uyu pe Ûsyao ukweza kuma boyi kana otondu na asia nondu twena Ûneenan'Yanî wambe tuka wambe tumina wambe na twithi wake wakatatu na twithi wakana asante Erastus kila cha kwandona kwasia ni kana kindu chambe tena teams ile constituted ni appointing authorities yes peti mwele elidi to ni chungwa ya appointed to ni president mwene yes na ile elidi to ni Kalonzo ya appointed to ni Raila na timu ya Azimio lakini before trace of ikabau ni andata ambosoka into history mwaka wa 2007 itina uchaguzi na kwenda na post election violence niwese Raila womwene ni wa mandie nziasi yake sia ku negotiate alike into power na ake Kalonzo amanda nziasi yake sia ku negotiate alike into power. In fact Kalonzo amuzioka ni woboy mundu wambe mwaka wa 2007 kutuma emissary yambe yai mundu wetu wa Johnson Muthama waka ngundo aende akanene na Kibaki na Martha Karua na timu ula wa hardliners sia serikali ula wa ikuo wa PNU 2007 na mathime kalandi na Kalonzo anengwa position ya compromise Ûyîetewa vice president eti kala kwa that position na kiucha tuma Raila go under the bus na katika go under the bus na gawe the current president ena Raila ni majority hands ni wokethiwe na eruption ya violence in every corner of the country yes na kiucha violence cha sia negotiations na Raila adia negotiate his way na hizo patu ya prime minister na ende we waende na uthukumola athukumiwe quick forward mwaka wa 13 twakunie kula March ya 2013 na yoko kakwethewa again no uchaguzi uzu wa thela o andu mazi ogenge malika into conversations quick forward 2017 after election pay the one another conversation. Hii conversation si initiate ya one the top notch leaders. Okay. Top notch. Painga mundu baka tiwe broker ai na nina mubea muno ndo agitho on my left nina bishop na on my right nina pastor. Ni expect conversation yo mundu the way itena iota of ubongo with it nene zindu ile sia uo ito no tutwa ne tuni. Mundu tena mapasta. You mwaka wa 2017 niwezekana mundu la wetwa Raila aendi into handshake na Uhuru pate mundu wizi actually onola wa irani imeitwa agendezi March 28 magitio kwe maji ba arambe auzi Maeke nyandu mapaniki makulanya indikilio kila kiende ni chao ono deputy ndaibo payi mundu wezi ono deputy president desi urani imeitwa Raila desi na ni mind yemeka makuna ni asimu privately mwa mundu akalika uba
akatwa na bodyguard umwe akathiko mana nolongi magekalambi maganegotiate oyu Erastus kiki endeye ndinena ni pa katikati ni wesinesa kana Raila no naendia Mombasa na athia komana na President Ruto amekalande meli na Mombasa jo anayo mathoja mundu akaratolo Mombasa jo na you know so Obasanjo ni outsider tuendena yolu our own people our own leaders in the country nundo Raila aina running mate na Ruto aina running mate lakini both of them were not there Martha Karwanda iba na Keri Shagwanda iba no lazima yuwe kulie Raila na mundu wetu Ruto ni makomania Mombasa conversation ijo ulo kuite ni Obasanjo na ni outsider na ndani so leak to the media kana katuradia Kalama discuss ni chao na ni chasi ya conversation ingilaja itina wela ya ambe ya collapse ila ya mheshimiwa mwingi Mutuse na others ila ya 77 yeah isu ya collapse ye through kwethwa there was no clear goodwill na kila mundu niweze kana on this side paya goodwill na on this side paya goodwill and azuma kwa manoge the messiani suspiciously now what is the paradigm shift ndeni wa conversation la yende nyina sisia a conversation to begin with yes Kalonzo Musyoka ndailegwe in that conversation Nundu is slightly above the conversation pailite kwethiwa pe mundu ungi ta mundu ni kwetwa Musalia Mudavadi Musalia Mudavadi hingalekwa ya Kenya kwanza ngalekwa ya Kenya kwanza Musalia Mudavadi ni a former vice president yes na ake Kalonzo Musyoka ni former vice president jumetha maiko mana mesani makasiania ukethia ni mayange wa makiana you my brother former vice president my brother former vice president you goodwill yaambia kwa ila ndisio kandisisia ndiona goodwill isu ni goodwill yangali ya UDA kwethe wetevo na yo goodwill yangali ya Azimio kwethe wetevo ni ya Raila kutuma Kalonzo Musyoka aende ake kalembe na elected leaders na juniors na terms ila sinenganietwe ni both sides sionde na nienda kwa green ku mheshimiwa ni Maeke wa Kalama nenda kwa green ku on this point kana sindila si discusswa almost all of them 1 2 3 4 eka item ya cost of living items zilingi sio then taken care of in the constitution of Kenya ngewasi to that gender rule ngewasi to that gender rule pe ulasa ile ni kuimplementwa ngewasi election disputes resolutions pe ulasa ile ni ku address na already ni addressed nundu onatuka kuna ngengele natuka yakata sava paingo bandu beza bebingwa neka bingwa nyini omwe ni victim ndona kwazo na yakwa ebingwe na ya governor wa bama za kolona zindiwe wita waita edwa na gaya zio na genda negada na nesindo kila mundu kila ona kwaku wewe olona inamba ile na unopepe bandu wa muchengie kwa ni Pandora's box it would open a huge challenge to the country ukethia kila mundu na outcry kwa kicha sava x yukicha sava isu ni challenge itetenable na alama na akili ile mesa ni mana akili ile mesi kana ikamati yuma ifeiliete nienda tusioke kwa cost of living na nyindi kwenda kwithwa nileta ni activist in this studio lakini nienda kukwea hiyo ni CEO wa KNTC ula charge chini serikali kwete mbemba kwete Musele na kwete serious nikana cost of living ethe wathi soko no makindu na weka research yako matuko mena bwiti na mbemba si umaslingi kilo kemo slingi 90 na yu peo bandu ibikie ni the yangie kumaanisha pena ka supply kalikile kanenange ukethia yu cost ya mbemba ni ya the yanga nineka lendi na mheshimiwa muna wa Kitui ambia Malile ibinda nebigie weke kuthoa njogo sokoni ambia kugua mbemba kuma muzi na itwa githine agesima twa au na meombesa kuthi kuthoa njogoti kukumaanisha wembesa kuunga thoa kilo kemwe silingi 45 na ndithia na silingi 5 petha bai maanisha isu ni silingi 50 kilo kemwe kwa kilo ile ni thayani kozi silingi thiana yemwe kumaanisha a packet of unga ni wabika silingi thiana niendete kwethie silingi ingi thiana nguongela nienda kuongela kwaku wa packet
undo package ithangu ni na ibasi lingi thiana na ithangu yigia waiko ikitai kwetheka so isu ni point thini wa discussion paya thini wa that room isu ni point thini wa discussion is undu me uthi kumanuva kubika mara ivati enda imugathie it will be a very tall order na ndisio kanuma lile baini nundu pekendo very delicate ngona mheshimiwa Kalonzo na Ishungwa Mateisa at one point uka together tondo kila team ukuite a set of their demands no yonga ku a set of demands set ulo gwito ni Azimio ni hardliners ile tumeto na yolo gwito ni UDA ni hardliners ile tumeto nienda wetele matokeo nizi ila ikanisa ya Catholic hiyo sakwa pop ya Rome saa inge sio kine juma ye balani na andu maithi wana we kwatyo kana kula isu sina kunekaneza ni bethi wana issues ya o disagreements lakini mete langi na maitha na hope kana nimba kuma sio kielongele you bombers of Kenya nienda kuonenga assurance ni liba na ni contradictory mundu after 3 months paingo sio kika umala ilongele na ita longele wila fia bishop ni ukia nini sibyo kana pe mundu kwenda useto scores nundu pe mundu star yake yikwenda kushaini no lazima nyota nije kukolwa ingala thank you nina exit na nozu yuba undeni ngelia nundu ne baka tiketi kila mundu no ewe tena niweze no wala wawe ni bwana Maeke not Maeke bwana Malile niweze mazito ni Maeke Malile yes tulikuwa kumheshimiwa na chambe umundu ndia kwatwa obwanio we kwatwa obwanio ne obwanio la ibotikana ithango ya packet ne tuwaziana Zini according to Malile. Yes. Yini enda kulo next utambite ndisi kana bendo ukwenda o react ndambito ile kulo next kila ndo react ni ando meke either go wingenza mundu la muikena na wesikie ona mapukune ketha itwandika mapuku maile andikwetwa Honorable Stephen Kalonzo ni muepyo ola wa muthengea na bai mundu e best kuiwa baya kikaloni eka Kalonzo timu ni Azimio hiyo ziba imundu nginondo usu no mundu la neutral na ando asuo nte maile o mwethukesi asuo nte asuo gwa metro union maile o mwethukesi na kindu kiula kioka muo itwe ko ne negative tuone i positive hiyo positive na chama Mûtaalamu witu monde asia ni wese kana baya baikauma sioki irondo thina sioki zambe yo balani kono mwaki utemu bupe iko bopethe na mwingi lakini tukethe na fears ila sia Kalonzo kwa nangi wesitwa ndesi anangika ya Kenya sauvi alright ni anatoke bano umundi president atina kaliko sia kisi na kethani wati ya mauvone wewe kila simbarati waweta ni wachakana president Ruto ni wasindie squarely usakwani na twenenga nongereka nyanzio bao lembetani itu okamba magavana maitu onthene mathanite twithukuma na serikali ulawe bone kumaanisha ni miotambo abechao be serikali wanyubiwe wethukisia muno gavana Mutula wa county ya Makueni tabakonza noize kana paino ndungi wanda uma senate okay kalande ogie kumanya andu mama Makueni no abukumano tongo lawo kwigithana no mayande ne makwatikana atena apology baye apology onweka na magavana aingi muno mazimio nimethitwe maiwata kendo cha muthembozu wethukisengale kwenge top leadership nimeweta muno ni bado utongoi kutambwa peo thina no methukisia mathi cia thini na acio utongoi uno ni legitimate ti utongoi ula wailite na yu dinengane example ingi ya iyo mujumbe wa Mwingi West mheshimiwa Charles Ngona wala nyumiro na chama cha Wiper no aisekana no kule president William Ruto abe kumene ndio ande nikenda akasa kuwa ingi 2027 yule kule yoka hii kethiwa atongwe mo maazimio nimyo reorganize kana be serikali wibo Ûneenan'Yanî wotu twaisia wa serikali na ulei no withiwe delay tactics ya ngalekweno ya mono top leadership ya Azimio kwigithia kana
uthukumiwa President William Ruto miaka ni 5 ni wethi wa wiki wa kiwango cha nthi ni motilanga nayo wesithia mena munenga mwana akathukuma undu bailite Erastus speaking ndikimo wa elewa ani kwache nona neni ba ebinda zingi tina point ila ngaliko ya azimio ya etasia ni siendu ila twasia not like you are in we mando siendu itena mupangilio museo ani quick take a quick one chambe maiti sabe ebinguwe na twabile andu mathile luno ndo asabe ebinguwe ya mona saba la leo binguwa kwa tweka ikukie mugo makwata opportunity ingi ya kindu jeta wangalama maisa ngalama maisa ya betangwa yu andu mathile luno ndo wangalama maisa pabika bange vanesi okuthi lelo ni nondo wa ngalama nondo wa finance bill na nondo wa nyumba na sindu mbingi jikuyata azimio dia na kindu specific kila yati no kathinzi ema ukasieme na ndwena kila we kwendo kwatia ora no isieno kanebolo kanoka tulu kanoka ndo kenge ndo asia wenzi eba no nginando mazimio matutapie mendata na ije kutumi uona kila mundu gonde na ikawelewe ba pe mundu wita wa president we between hard and a soft rock ni wese kiimani no kwenda kula siake sia 2027 na ndatata kwika mistake imwe no ndo wa monini wake point number 2 no na binyiwe ekala deputy ute deputy mubinyiye deputy zetwa uno na tutapasia nange wese tojese ondo na tutapasia nondo tunaona ndese kwitikila na deputy wa kesi lekenu cha muthemboso na anduma azimio nengi tio mama Kenya kwanza tio meka lambe makadiscuss sindu ni makite muno mundu wita wa Raila nondo Raila bala walika etha museo muno kwa uya wa kwananga kanu nini sindu niwisikie sindu isia muthembosu wa alikacha mane bana nondo wewa ni yane ekirengo kiu ekinengo chicho okoromo cia tuchama na nongi nokie analikile Jubilee katune kainetwe dunia nima kathela umonde paibandu kaumela alika kanu ji baba na mama ona nona bokwito visa yethea kwa indicate live member au live member mavinduka yuko uwa umea maazimio ni makiite Raila nundu alika bandu niwe na niwe na ndio unena any personal nitwesenie gima na mundu museo na no sukuma osindo okay uwezo ni yake na undu wakule wewe simbarati ina mama ngaba na ombe na watato sisia ala onde mekwina wathiosu meina ala mesi regions sioni ya biti sheki na bai mundu mutumanu we ni 2027 niki ngaba na simbarati okwina kaina akasia na kini wata kuisia body language ya simbarati even in the beginning ona ni wai mundu ambe kutwa ona ando makukisi kwa state house manena nyakuma tene kwa body language ya simbarati na ya mamikani na mundu la moye kaau nundu simbarati ni mundu moye na yewese chagwo kana kula yotheka wala siazindiwe nesiasindiwe na siasi na wewe nesa no mundu yasia president ije tuyikwenda mukate yako nundu nake ko president kila utanenga na mukate nundu akanenga na mukate onaka pasua akanenga na pasua ndiwe zindi mukate oni kumaanisha chawe mukate wako weso ndo maanisha we maanisha anewa CCL not CC anewa CSL anewe under 26 ma principal secretaries anewe ma ambassador thambatu yugo wewe kwa na siasa na the moment tuchekeka i democracy ya Kenya tuimiaka nundu ngetela o bishop wazinda kiume kikauma kuya withie mubino thengei wewe ndazi osindie bwilasi yako ketha no na balukile eneo wewe musie na ke no na ate we mundu ngi ona kawite tuikendo ndize kana makakita ngama makakita kwa sia mtonga melaine ibeti ko geta wako twende ukila ba we dandwa o ndeuwe manene tu ba yo moko unene musie anyway ko point ni agwela we kunena we wakulia kulio kana niki sisia nune we mutula
anena asya we thukuma na serikali no longi pai mundu mwe unga makabi akaonya serikali thorax na emesenzi ya serikali ni nthuku muno sisi andu onthe ala mekalile tamenda kuvinga serikali twambie na madiva twambie na mheshimiwa Songo ngavana ketha pe mundu very fragile kivila kila fragile ku duniani kita wachanga bana kono ngino kathoka cards yes nundu maemusie o 40 ni okwenucha EACC baluomwe ni okwenucha tangabana ni okuniwa sindu mbingi ukathela lakini most importantly mangabana maingi kila mekwasya tuthukumena serikali ticho mayo maanisha u nundu tuoka ku ground kwo na analyze kwonde ningi tinena na maemusie kena yonde wa analyze uko ketho na moni mama na sete chao maemusie mo nundu wewe mundu dasya nyene ngo support national government lakini oka ba MCA wake a support yo kindu tofauti ende kaine ola wathi ende kaine governor ndwithi ayum na momeona nyai we kauwe governor we ma MC kana we asia tuthukumeina serikali ila nene lakini woka baande we uona serikali yaku weki ando vitisho gethe we njo no ni balua wana kuni nini wama kuweno lo nandiketwa yakana MCA ti lazima atabwe sindu ila sekwekika no kwati na ona kokwitu na goko byao ma MCA tuyona ngaba na manyasi tukabulana na andu aya na sindu mingi ila seku kutu ya siata mangaba na mwa amwechama wakulya munandu mene 2027 na nemesi temperature ya mundu ikibela ale nabaja niwe ila asuma meet state house usi candidate wanganya nemesi makaunga miwo to mundu to okula sio simbuthu kana simbingi ni thabethina kwa undi kuona unga mangaba na mena sinzia nesi ya kila meonena aya twimina nondo ba kulene kulete ingi nondo ne kulete makuli ele makwatene azimio ki matwaisie tuthi Ûneenan'Yanî twekalanga uwa emozi ya matunda ni tutonyosyo kama maandamano nondo nuna education me bama thikone mama mwendo ku no motisha ne kulete no kuna tameo delay oboko wa serikali we saithia serikali ina deliver twebika myaka 5 nikenda we saithia ni moka ingi mazi atu ya mutabizi serikali tiende mwene we yukau ni gathuku nondo naitu ma serikali tukonga moto matabaji matuku mana mathilelo matuku mana mwatuma yu mwene ndi nake mwene ndi oebi akitopita ngali kwenu engi mwene ndi no wene osindu isyo othe lakini kila mwene ndi uko uchona kinene eona a lot of andumena mekwenda mo ene kitumi ni chao na nekula cia keke chao yoyu ketha kwa goki andume complain nundu wa maisha ninge mutu kona the ninge mauta koma na the nikitute kuona minaje lelo yu nikitute kuona ibeti ibebya mabalabala ndizi kana nongwati ketha ni genuine ina tueta revolution genuine idhaje na leader leader wake nenza netendelu andu maitha matona kwikale ku ni asiata ni asia leaders matumia kadi ino ya maandamano kumamba kamukateko na ninene unde na fear of contradiction kana kwenda olika serikali na maite kwenda mukateko kwenda aje nengina nduweta akilo utenda wendo dawe dwiwa mundu na kuyaye ndi batanana no kita kwa kumbisho bomeza yu ekamine nondo yu kila kebo watata kusisia na kuya ka we nengi yu kendo kame ukunana nako ni maandamano kati ila menazo ya utisha dairo kwa uwe president ya bidni wa the yambi ni maandamano na ikangu tatwike itumie chao kitumi kene president elea maandamano kana ekia maandamano niki Kenya bala tuiki economy tu sustain maandamano ma moyumwe maka kuna moyumwe ndanda makathela baya nitwathela ta Kenya good asante haya bishop tu kwaku naona kienda ku thongo tamono kana bau mukana samo ndio kwaku kila mundu ana time yake yote yana nacio kitu cha mbele yes mheshimiwa Maeke ai katika azimio na haija kibela hiyo azimio
lakini athia ekiwa mawana ya na akila kundu ko expect kitu cha lakini ndio wa wera cia gwekiwa ndwe na uguo tiguo wewe ndela na no weka ibira kana mo no nenga mwana ni clarify sawa na ndio ko expect Maeke katika keja kwanza au mbitanzimio anenera ilo sio kauni ngwenda wela weka okay kuile kwa jara ila ni wa thokwania nienda withdraw kau nundu devolution isu we mwene ne MCO mundu kenda Raila ndao kitia devolution ono mundu ndaiko waiche historical background ya Raila no mwe katika andwala me on the record maomete makakoneka makabineka nikanatu kopika devolution kwa utupikita na matunda alama yake utembea ilanga ale utembea hata MCA zina roots attached kwa Raila kwa ile kwa jere mundu otho kwani azwani ekeli anakatatu ndio manenge mwana wendi akeli kana ukebaki wakulia wakulia kitu kona atongo imainena mayasia mon me otho ma serikali onakutia menga likwengi kina goodwill na akiete kitena goodwill ningwenda wele wo kila mutongo iwondo nzibitu tangavana anjibiwe kwisila kuonethia mwene nthi akamuthukuma na uthukumi wa mwene nthi wina 3 phases pena the national part of it pena the county government part of it na pena the common mwananchi part of it ila andu malea kulika uyani kwanzie mwika nengi governor and they affected ila national government itaende in the right direction kwanzie mwika nengi governor ni affected ile county government ito kwata supplies la hilo kwata kuma kwa national government kwanzie mwika nengi enda aketio kenga mwenendi kwa unundu akitumikiu winda wiyo tanu munene ila atongo yala mekalile ivila sina maana ma advocate kana ndo maile kalandhi na makanena nia nikana tuikania Kenya na kila kitu mahando malika palapalani nisema muno ila bwana mheshimiwa kwazia paingwa ungone there yet itina akulika maandamanoni itunonie the government ya release subsidies ya oil na mauta mambi yo there manaende na kwamba tamaende tene ulo ngali lake mauta ne kia timu ekwikia oyu kana e price tie kudago with oyu nesu na cheiwe ni impact ya andu kuteta na kukita ginela serikali nazi hapa ingwa subsidy ya oil zoka kwenda hivyo lakini president na clarify ya by subsidy serikali yake kuikia isawa azie kanale kwazia the impact ni kana already we are seeing the prices going down ona ende tumia avenue yeba wene umana avenue la yake ono tumia lakini kwanzie mwika nengi sabuni uonekano ithea munyu uonekano ithea nungwati akaendo route ya mwana asa inu Malile wanena azia bemba no sipingwe wesietwe nyingi na unga withea tuokulia keu tuasiati maisha ma mwene nthi daiza economy ati akasoma klasini aisa the effect of the economies the economic impact na kiu ni chocha ile kwenda kiende kwa hivyo ngwazia ki nitwa ile kueleanwa kana paingwa kitumituto na kwazia kana maisha remain that way nundu kana no mwana asa wituba ayo ndeka na maisha maile law na tuweke with the hardliners ina nacio omezia no ruwa omezia no omezia netu you wende na kuma nduma nundu wandu na nenga enough time kana mwa nenge ndio na obigile katuzonge tambo na muzongea yu ko bongwenda tulikane goli yakwa bongwenda twele anwati goli yakwa ni nike na twendea azimio no itha muyenda kuselese serikali ndikathukume mwenende yuju wangule yake na mina yambe kana mbo mina yambe nikana nukiu yake nundu wangule mate ani uno ni confused kwa hivyo ngwasiati twiwa ni ati atongoi on the mewe moyo kila bandu bena amani na ningwendwelewe ila ndo mathikulani no mwe asinda kivila nonge atiwa nongi nyola watiwa and they check you longi nikanathukome paingwa kindu kita one delay na serikali ya Kenya kwanza ikitha itono divert wa attention yayo na ndo manzimia kaleo thukuma itha emini na tiwa thiku itha ikatekea serikali okay nundu mena ila principles na objectives lazio moge kwija kivila nacio kwa mfano mmoja bottom up paingwa kindu kitono neno ba katika streets sindu ila ruto wathie mwene nthi ikapinduka sia ile kwikala undu wa inenie na ikapinduka witha wao ukola na tuwe kwenda serikali ya mikola serikali ya kitio kenga mwene nthi ile kwenda yungama na ukweli kipopote cha mwiso yes paingwa delay nundu waija kila kiunene wa
umundu papikie bandu azaje na andu ala mozete tumota kwanzia ya mukopo maitu ebezia umundu papikie bandu waisya kila election yonde ya wano yojiwe na andu makwati chonyu bandu ala align to their side ngathingo za Malile ni kwenda ni munyanya wangamwiki akibelani oyo no kathuka zio masiesi ala manyibiwe no kazizi andu ala makeo nengo ibela makeo nengo ibela tribes yana ile ni chao kila kiodumwa mundu ona kalenjini ni muziombe wa munjaluo kana ona kalenjini ni muziombe wa mukamba kana mbe wa muturukana ni kitu cha kuona imbalance out of 700 positions 400 ziendete na two tribes na tuina 43 tribes surely ona hakuna kuwa na na right ya ndo picket na ku make noise nundu kenyenu they so run by two people kana two tribes leaving the other 41 tribes kilandi under the rule of devolution no je kwenda chao maendeleo ila si yes wa mugabau utuine kwenye onaenda ndai kama maundu maingi ne kuandika mate onaenda ndai andika maundu maingi ne kuandika mundu mutilangela nyau ila compound yake na mundu zine kwenu jamukate na kwanzia mwika nangi the balance of development ni yekuka kwa mungu asiati tweke kwinda twe leaned on one side nyindi usiya sindu from the angle akana ningo benefit kana hata indi ula mundu anjubie ba yandi ula mundu anjubie Raila ula mundu anjubie Kalonzo ula mundu anjubie Maeke ula mundu wabalo anjubie Malile onakutuka nda kwa takivela akwate right ya kwekala at least in the right structure. Good dwe moyani thank you nenda awe moyani mundu Malile tuyo kwaku na newe uwa kila ni equality governance pau nene ngane tangelekanyo na kethiwa yukwangelekanyo magavana wonde ni otambo yes kwe serikali yewo kinene chake kinene kicho onde chake na twinenanise chau no kwiwa mheshimiwa Maeke ondo no kwasia no go mheshimiwa bishop ondo no kwasia na oingi tuwo wasisia we na metho maku maki ûtaalamu maki ndini vendile yewo asante yu nienda kutabia Erastus kana kindu kicha magavana maitu mokamba nundo ni wakulia kana kicho cha kwasema thukuma na serikali kana ni chaguo kana ti chaguo Maeke no easy ti chaguo my genuine niende kwenda kwa position ya Maeke kana ya bishop yes. Lakini ngoenda kwaze kana magavana me between a rock and a hard place kana maina choice no lazima madhukuma na serikali na no lazima male odhukuma na serikali hata ilangwazi no lazima madhukuma na serikali one President Ruto no beto kedize kana bayingwa miradi ya imbia ye kwambewa kubika ila meku yambo mino kilebe miradi la meku umunita kwanza city ungeni talelo we bamboni wende kuzithandika kunduke chambalazi ungeni unge weka iti wati wewe nusu kuma nungune unge we kundu kunge na twake dam na projects zingi mingi yes you have projects na wenda sindino Makueni county already la minwambe kwekewa ila 6 kilometers kume mali kuthi ngalezia ukia opalasi kuthi uthelela kwa na yondo tendering yekiwe lakini governor tawe president wa gizio cha county nu kwenda kwazo shiti na projects hizi ya serikali kwanza ya kwaje ni ndiye na komana na Murkomen naona Kalamika ambe kwekewa aye kikishakana ni wathi bisine kwa Murkomen maende makethanie mayukuno bisa nundo nake nu kwenda survival ya 2027 nu kwenda max kwa language ya kana no lazima tuthukumena serikali yokila kendo ni cha kwenda uteka advantage na miradi la yende ila twi bandu beto ko na wasema ida genuine muno nukite ba ila twi bandu beto wakonza city yes governor Mutula anaiye President Ruto straight to his face no abetie genuinely yes na tumia ula ubyo wanengeiwe kuya stadium utumie neza undu ubyozu ni muno engalisieli tema na angalizuzi onde ulone ukukelana lakini twathima dikoni alama na ye mali na Raila ni woka na Kalonzo ni woka umundu lona nene yakonza uyithi ni tofauti you pauni popoka sincerity na insincerity sincerity ni ya kwenda kuteka advantage ya miradi ya serikali ila yendeye nikana associate nayo na insincerity ni ya kwithiwa engalila
utuai nikana a survive either one opposition na kila kingi magavana nandu makwete position very delicate Muthoka mulo wonde we matatu ndizikana mheshimiwa Maeke watho wa matatu we matatu we kala pledge loyalty kwa askari ma traffic we makosa note makosa yina jo utongozi silikali wa county witha usie makosa ta matatu nundu andu ma procurement demand amake kazindo shodi na gugu EACC to ino yoba mwangone kwako kobanza ukewa mamuka wote ukewa mamuka gitui na juu andu azu maudhogea usioka ukathi kweyela silikali nene ukamea ni to mwithini wenu nzobe yi nundu kaano kaendo no kapuka negiata kana gitia kubeta likwa gitumike u survival ya magavana ine myene lakini the truth of the matter is mubango wo tiula tutona kwethu watu esilia tana inchi ikule yaku ya keli you are derailing government through demos kethi wape chama kike ka Ruto akalea ku perform Raila ako manaziato ni moyo hii chama kimwe kila kitona kwikika ni demonstrations ikaparalyze uchumi wa Kenya ukethia Ruto ndatona kunenga counties mbesa hii counties zikambia ku demonstrate athoko mimaka dio ni strike watu ikatia ibe kwina kolokolo mwingi wendeje na nundu akitumikeu yusilikali ona nuwe niwe wea ndo support devolution lakini ila tu kundugeta wa Eldoret wasinigishu niwe wiye President Ruto Asia for the first time in history county governments sina mbeza sio ojuti ukethia mheshimiwa Maeke pe project yaku itembeke ni wavinya ibinda ila ya ilete kanota ote namba ku initiate kana procurement rambe ya kwambia ndulaumu President Ruto nundu mbeza ziba mbeza ndini wa county for the first time lakini ngokulia Erastus kwina demonstration kila modena ushuru ni kosanwa ethandu osanwa pe maanisha nayo imbesa ile kwetu counties etha ile kwetu counties pe maanisha juni crisis etha ni crisis pe maanisha nayo opposition yako atabina undu musumbe nde deliver nundu mbesa sia ile si unengwa au maitu mahasla si alone itiobika ile si uwezo fund itiodhi CDF ndiodhi ma MP ni ma complain yete ma governor ni me complain ma MCA ni me complain ona ma MCA then wa devolution conference in education that conversation very well na mane na sindu zio munu sia kindu kita autonomy existence independent existence then wa county governments with the mayu pledge loyalty kwa governor nundu pledging loyalty kwa governor isune line wa executive na genuine legislature ile itekwedwa itona ku make decisions ite influenced by the executive for information peke nduketo private bills sponsored by private members ukethia umwene ni udhuka take initiative ya ibetisitu ila siako ya mashinani sina miaka 5 county government yitote ndo betu kethia tina nga shilingi 5 ta member of county assembly netwa billion na yeye supportiwa ni enzako na yeye betu kethia na ya betu kethia muyambe ya kuimplement lakini umundu Maeke onoke kata nundu akwethu wanu kwetwe teka kanda obe wabako we limited ukatoa motion isu wetwa ba state house ila white house ya goma zako ukathi uke wanu sikana enu ni money bill na je na cost implications na nuko na kindu geni kitona ku influence projects ila nipangite na manifesto yakwa ndia wetaki ke umise bawe ambako eka kana tutilela miradi je kwako lakini muthonola munengwa mbesa with from the exchequer mbesa ikatuma wa account ine direct ya account assemblies sito nigo mukambia kuona ma MCA matwika legislators na aloma overseeing ma kweka oversight kwa kitu miki unienda kwazia nienda kwazia you demonstrations nito na kwetwa hii strategy ya kusabotage serikali President Uhuru nuna sabotage we nikindu ketwa COVID-19 undu COVID-19 ina a true demonstration worse than ino ya Raila na andu make tondo revenue dina collect ya wanesa lakini yuo twasise replacement ya COVID-19 ni demonstration zise obinga balabala ugethia maloli lama kuwa by the way Erastus maloli nyini numete pano na mutwandi maloli lama kuwa niyo kuma Mombasa ila lelo wa Mombasa wonga mwe for only one now pe industry lobby bingawa nundo yetele raw materials kwa kitu mikeuni enda kwa demonstrations situma uchumi paralyzeka andomaitu maleo kwata mbesa na silikali ida sabotage. Good, asante naindi Maeke ndolitwe peke ndo wenda weta nienda clarify ni seconds nondo nienda soma SMS asante mheshimiwa wakuma kwa Ilima ni wase kana twaima azimio
na twathi lakini no sio akamana mwegezwa mundu mawa ameta mundu ni Yesu cia MCA ona kene wese bai mundu obikie MCA mundu etha ndi muno na bai bandu bengiania na president lakini no endao sisio kila kindu kitona kwete andu mako kuya kwitu Kalama ni kundu kumu muno na ikundu na structure cia masabu county te sawa na ndwate yabathei kuna amuye kulika serikali ni kana nitethia andu mako and out of that inaonete tu kunitelelwe 16 17 na sindu bingi serikali uno utetheke iki personal tikejoka no ndwa ila personal gain andu mako ya kwitu emese na kila kingi ni wanena nesa asia naweta na asia baba usi andu masimio ndo weta baba andu mokamba ndo elo weta mheshimiwa Kalonzo na nyene nengete Kalonzo ndaya pyo tamondo ndo achievement ilo make it ko kwitu na ini wasia kana no sio ka clarify dina personal of that lakini the point ni go kanu nini adhieke history yake nzo aije ya maizi bala mun utumio usio tonelela nibone kazi ukila nako asante bishop ningogozo wakamwetu kapointe kake kwa siati kitu chambe ninatoa 20 kilada ila mheshimiwa Maeke kwasia analikile serikali ni kanando make mathukuma aile kuelewa tamuseo pia wa miao nata urepresented andu ni right za andu kikatiba kuthukuma mailo thukuma ni kwenda Maeke serikali nundu deu kita kuongwa ande kuonga president ni kanando kumendo make bas enough na ile mwanzo zese nende wa kilumite kuombea siasa ni movie muno kwitha wende na utamanya na itu kumenatu ambie nginyava huu na ende nina adhani kana nengo soma maotomani menyu ningo manyonenyu ende mawoni menyu mailanje ata no kuona ende ne waonene nya witu munene tu urane je Ûneenan'Yanî ve Ûsyao we wa sisia maondo ndo maende wethukezi atongo ya onde ondo manena bandu ba almost saje ima mainene ya yolo Ûneenan'Yanî uyo wa serikali nangale kwa ya ulei wana akuta mosesia uyona hata ile itatu kenda yomwe 5 namba yotomani mukuve na vainde vi tuma motomani vyo kwa wingi nengo tatondo netonya kwa masoma na kuisela mitandao ni ya mikomo kanile Facebook ni Mutongwe TV and then wa page ya kwani Erastus Kithuku Nzomo na page ya radio ni Mutongwe FM na hii namba ya simu ni noti muonza kenda nyanya muonza noti 0799870 066 isina namba itu ya simu kona simu nengwethewa ndio sana wako na simu wethesia wa TV kana radio yaku na imwe kwa imwe nenda tuambie na Facebook Mutongwe TV tuambie na Dani Mutie asiati which talks isine kulio kuletie hakuna kitu itazaa matunda hapa kura ziliisha who cannot accept defeat ajinyonge wait and see itakuwa tu kama last time abortive juu the agenda is self-serving enda tongwe mwithugisi enende na mondo mekwasia all weather kifaro na kiasia watching from Juba South Sudan tosongete mo Erastus ngelisia ni maitu netele odoche Maeke asandi Maeke matu wao ba John Mutuku asia nye ava kwa ndi kuona Ûsyao wa Ûneenan'Yanî nundu ngale kwa serikali ye na nguma na tulio mingi kila kivo Raila ase Kalonzo tosha na Ruto nukothela but kila kisio ni muguo Ûneenan'Yanî ukekwa na kuyitha na muguo the better ni ula pastor John Mutuku kuma Kikoneni Kwale Kikoneni Kwale County AIC Masimbani uyo ni pastor na yetha shambiki muno ya kuombea siasa makelimo nongale kwa sia Kwale Julius Joseph kalimu muno ambia ne waleke kuombeni Mutongo ipato tuyemwe kuukawa kawa West no cost of living no Ruto alafu handshake no nginya madhi Maeke arumenda tume ya wazendro wathi wini etwe thio hiyo okay tuke kwa mundu uketwa John Kasolo yasia mwingi kuni akondani ndiko nindaka Erastus ngelesie aishimi wasu mono na uimea Ûneenan'Yanî
no kusonja ebinda azimio mayekane na kelele na ukweli ne kana serikali ni asa kwewe na kivelani kikatiba na azimio siendo ila meonene no vusi kitumi ni tongelela ingi ngalama ya maisha ya ambati ebinda yela Raila na Uhuru ebinda ya Raila na Uhuru na yu vayundo manene ya ngarama kwa serikali ya Ruto ndavisi Bishop tamundu wangai nde mulengo utonya uungamana uo undu ailete omenda andu onde ndize hanu menete yamwe Modest Julie yule musania asia kujosika motalia twitundi gelesi ashimi wasu bani wana motometo ngethi mbinge Julius Joseph Nzomo ngolilie bwana osu wa Wiper ela Ûneenan'Yanî osu olea ote othezi ngalama ya maisha maisha sume kwenda mosa itambia yiba ela itonya kuthezia maisha ni kulesio elo nena nyo yesi ya matunda no yethezia ngalama ya maisha mwenengane option yiba itonya othezia ngalama ya maisha Bishop ikulesu yeke akili noko kawesonge Jonathan Mbuba Erastus kedi ashimi wasu na uimea basonge twe onesa nye ndio na Ûneenan'Yanî wena possibility ya kuete results no ukwewa team leader wa Kenya Kwanza Ûneenan'Yanî ni Kimani Ichung'wa ondo maoneni Maeke methi twe Malile athi mikutanoni chakeli keka ni kindu serious president mwene aile kwithiwa anengete timu yake pressure ni kana yete results in shortest time possible. Okay, Miriam Makeba nga mutua ya sepa moja ovaya Israel Masako Kenya Israel Masako wetu inacheva niko tuwe ni MCA wetu honorable Kavu honorable Malile atete ya serikali eno muno na utesi nesa nende ni avinyi pyo pole sana nondo akutiwa ni mheshimiwa kwa ndo mama Mboni North ni sibu mashabiki wengi wanome kuombea siasa mama Mboni North poleni sana nondo akutiwa ni mheshimiwa Kavu Gideon Jonathan Mbuba nini naso mautumani waku yakatu nengonge mwanya Madhembe KE say we all know that country ran out of tear gas and they are buying time for okay okay asante ngeze Muthoka wa Ilima kwa na kwa jumla we waeze mezi mama bora Erastus huyo pastor kwa karibu na wewe anatudanganya Willie Ivan Michael Shepherd Motonga tabia Bishop azimia nonza azezi amevao monde okay nenge tuma ni monengi tuima nenga ndaya patents Walter some of the leaders you have they have nothing to tell Kenyans just fighting for their own gains instead of addressing issues affecting common mwananchi. Secondly, if Ruto was a good person he would listen to the voice of peoples. Veronica Ndenya, we may campaign so much about siendo kuthea but nye ndia haona siendo si there ndio na siendo si there mukate twa wambao na you ni 65 tutavi reality to theory itateria okay awazua nena chama mheshimiwa Maeke Aeni lazima Aaron Muli Gideon Chalo ale Aaron Muli arume andeto bau ati lazima Gideon Chalo Erastus mwambie Maeke Bokone bero Bokone ngane Mbokine Bokone nikale kwa kwagu aja mena thina wake ubyo sukumende haya Veronica Ndenya ndomi otumani waku kwa nda yaona then ndomi waku ngakilanga so malonge nondo matumani ni maingi baadhi kama Congedi President Ruto is the best president ever. Charles Kilo Kennedy Chale Livondo mwene Bishop Ketheka sana Bishop okay otumani uzu adivende wa Bishop okay umezi wabaini ninyo suno okete bau nino kwata Bishop Jonathan yako sawa kabisa GK ni government of Kenya kana
Bishop ozu anene uwo tamutangie ekengana ngarama yambatie mwako oneke na tuyo Kenya tutwena inge Steve Danson kwa magenga mena inge Willie Malile esela ta atumia 10 esile ta atumia 10 motine mono cha kilo haya na kilo ya sia vaumwa ba okay balakite okay Kennedy chale Nzomo utumani wagwe shada kamasioke kaine motavie please ngoitinzeo mukamba akamanya kila kiende ka ukamba no tuthi na mbe okay nende no mina mautumani ma Facebook nunuketa YouTube ni soma mautumani atano ma Facebook nikenda nisembe YouTube na ngoka kuosa simu yenyu Samson Kariuki Erastus wati ndata ndinde tenesa esimiwa nenyu ndiye semwati ndonesa Maeke diwa kila mheshimiwa uyu wa mutitwa ndei wa weta ni chawo vyo yila kwe kwa maandamano kwe maundo maungamana uketha ni maafekti angi vandu nyene nese ya twika kwe maandamano bayo Ûsyao vauwetha ni metikile Ûsyao umava tena maandamano ene nimo meuthi meodhi kuo yende baadaye faida ni kwa osu waita Raila tweke ikuoneka twendia enende kiwe wake sio we okay David Moe Muthoka uka etawauzu David Moe Muthoka uka lazima ai we aya sawa ende nizima utumanya anizo ma live metha ma live we so saingora na ungamela bandu bethe abethe na na mbisho bugera bingora mautumani azu zaisi ndo kasome yandu kawete kisebene nondo ina mic kwa ndaya Chandili Homeboys FC Maeke mutongwe museo lakini wa twathie kendo kati ka klabu cha Chandili FC timiza aki yetu si kama mayuthi pege ndo adhani ngalekwezo ni Chandili FC chera Chandili kana bera wada Chandili pege ndo adhani ngalekwezo imwana sia mobela titona mendi sietele ko no mabanga aye tunetele maandamano mathele ni mathele David Mutinda mukamba ula ote wa KKK ni wese twena Buffalo Soja movese ndani asante na ndio utumani wa muthia ni wake mundu unwetwa Felix siku moja KE andikite Erastus pass my regards to Willie Malile. He is quite neutral in his analysis. The SKM is not much for Ishungwa. Babu Wino would have been the best match. MCAs are now governors errand, boys come girls. In God we trust. God bless Kenya. Asante. Tuke YouTube YouTube niona kuumu ya ingi mono. Na ndo subscribe YouTube itu ni Mutongwe TV Stock FM official and subscribe tuende enesa kuo na muvyano ndo watukwata mbau subscribers 57.5k naona monde tu avika 0.5 netia tu 0.4 naona tuende enesa kwa subscriber and then wa YouTube channel kitu Alfred Masai asia we Maeke the work alonzo ni muhimu no anetekele ikanda ya kweso usia ûteti niki eka kutovanga please Alfred Masai akashoka inga kasi Erastus yona kuniona azimio makwa kwovyo kwa sawa ya chao ndina sawa nena yanye ndo vya Rajab kweli Bishop Raila no kitie Kenya o monotene wako o monotene wakwata wanda twa wakotini na nda ai pole mwa ukaingi tafadhali ukaingi asi wakaingi ndo the Rajab akasirasa Maeke Malile na Bishop asanteni sana asante kukwata mondo gwa azandi we bina watu wa asante aya Musomolo Explode Band watu wa Musomolo Explode Band kwatie mbandi nzima yumbandi nzima ye baye asiati Malile ni uma Kitui County nuke kwose ya kula kwenyu
na mbandi yakwa yonze nondo mundu mwe taku tukaa kukunia kula ya ndio tabia mbandi yonze yonze ti yonde yonze yakitui yonze David Mukudho akasia David Mwinge 06 wasiatawe Joseph Mutuko Munyao asa Raila go home Moses Mutinda mundu anewe credit vala weka nesa takekati mundu anewe credit vala weka nesa kekati Raila na maandamano Kenya yithiwa itina muno nina alikana Raila no naneni ngalekosia kuya wasinigishu ayutubia ikomano ya devolution conference na asika na kekati maandamano ona katiba kayithabo na asia maandamano ya no manase Ûneenan'Yanî wa ulautongwe ni Kalonzo Musyoka na Kimani Ichung'wa tuke kwa mundu ukwasiati David Mwingi engalikosia Mwingi David rasa skedi atongo yasu muno na ukitabia mheshimiwa Maeke no tumethukisie ona ila makwifanya mayene ona ila kwina thina no 2027 tuovo ingi tumenuje musi Boniface Katumo ni Boniface Katumo kuma Mombasa Likoni Erastus please Bishop kana Raila ni wethina wa Kenya nondo ndetikila kusindwa but this time Raila no kwetie no kweto kataka ndu ni Ruto nde boza mosakwa haya kuombe ni wetha amesa kwa labda yakoka Vincent Ngila uyo ni wa muthia nikenda no simu kanini ithawe alert unengelele simu 5 teke wa muthia ngaleko ya YouTube Vincent Ngila Ruto ndale cheke vila lakini ni wenukite Raila also 2027 one term na support Kalonzo 2032 usu endekethia Raila aungame 2027 ende I support Kalonzo 2032 o twende Ûneenan'Yanî ninesi akamba ingi no mende no kulanya Raila kweli no ese kwase Kalonzo tosha tweva na ende weke uthingithia mito gwetene ndabigabo nitukitebo enda twamboza simo na ende tuko Ûneenan'Yanî usu baadaye na ende kanini nengelele simo yes aya 0799870066 hello Mutongoi ametoka na kevo imbongelela wasia aya wako na simu yako toka wako na simu stay ndo nditoka sawa hello Mutongoi ni nena nao ubaba mungu wa mwandando kumba kwa lolo kwa kumba ba kwa lolo Kenya karibu sana ambao kwa tangu wazua ngo okay Togeleka. Alafu ndio mbona kwa tangu wazua niki tuni magila vya abano ni kwa MCA MCA maza kwa kila wote yes mimi no kwa kila wote basi wakaanza baidinga mmoto mauza kwa maanzi yangu mekando na lapa kwa ala maombi mauza kwa mekando na lapa kwa na tuba kubikia mtongo ya leo kitu kwa baba alafu kwa kingi alafu kila kingi iweta ndikolia mundula mwaje Maeke kama hapo Maeke ndio hapo mabangi baba ni guzu na moi itu hapa kama hizi mbiti na moi hizi ngivyo na mabangi te mabangi ndio na ndo hiyo haya asante haya asante simu ya Kelly netele simu ya Kelly Javeth Daudi asia Kalonzo ngewa ndoto yake ya kutuika president ni athikiwe ni Raila Odinga haya usini Javeth Daudi hello Mutongoi ni nena nao Erastus ye Erastus yes Ûneenan'Yanî David Ndolo karibu sana Ûneenan'Yanî ye na David Ndolo now Erastus kwanda yeye Erastus kwanda yaweta ngoni ndia bishop we kila kiseni kiba
commodity tebo na ina kwa wila isi kana ni hivo ina kwa mkuja ila kwa kule kule swingi no kaneza commodity hivo commotion ina kwa wila isi commodity tebo yuko kuja hii kuja bishop commodity kwa maandamano kana wote maandamano ima commodity tebo ta mauta okay na kuelewa hiyo no nini kana ila kuna kwa kutai mauta mama ndo wanaichoma na juko mauta na wewe nagoa na yuma ina hisi which is better no songewa no haya no no atoma kule yako na no songewa haya simu ya katatu tu ya katatu kana ya kele ya katatu hello Mutongo ye hello Hello. Nene nao. Bwembuzi. Kwa Mutongo karibu sana. Mutongo ndo na dimandi. Kuma kuya ile mawodi. Kwa Mheshimiwa Jonathan. Numire ngale kwa Muthoka. Hewa ya siata. Dia Kalonzo tosha. Na wewe mtavi Jonathan ye. Nine wa kwa tete wa ibaneza na abo kome ngale ko jonda ko ai ko ko ma kwele mayeze yo. Okay. Na wati mu ko kune no wese wea. Ela ku cha toksi maundo me kwa ila. Ni wa kwewa. Asante kwanza usiwe hako na director yako address. Tuanze simu ya kana. Bishop wa kwenye sindo nesa Ruto akeka undo watu athie Kenya yethi wa isongete nesa usuni Samuel Mungoti. Aya, hello Mutongo hii. Hello kumbea siasa. Hello. Nienena na ongela wasia. Nana maidhi wa kimwelekum. Kanini uzo ndiwa mweuga. Aya, ongela wasia tafadhali. Nena nesa tukwewe. Tuenda okwewa. Kila mundu enda okwewa. Alama sia iseme enda okwewa na ito tuenda okwewa. Kwa uwe. Hello Mutongo hii. Nienena nao. Kanini wazoezi mbiki anesa? Bishop ya? Okay. Alright, kanini kwa toza simu ingetu sisi no wazoezi mbiki anesa. Okay, kwa toza simu inge. Hello Mutongo hii. Hello Mutongo hii. Ni nena nao. Usine mbuva kuma masako. Mbuva kuma masako. Karibu Ikombeni. Tie achimi wasu. Maake de kapyo. Malile onde Maeke na Maeke nando nesi na ma. Na ndimea Ruto president no komete nesa. Na kena tende onesa ko support. Ete kwebu tenda kutema andamano. Asante. Aya ya mujeju. Uzi wako na neza by the way tuwa? Kuna neza. Aya, wako na simu ya kwa rap. Neno mbolo neza, wese ile yetu wana. Kila mundu enda wiwa by the way. Hello Mutongo. Hello Mutongo TV. Ni nene tenao? Mimi wa Mwangangi. Mwangangi karibu sana. Nena nikisiwa kimwekita wa chale. Mbongelelo wasio bayini. Nene te munavyo. Aya, nena ambio wiwa neza yuko kayu. Ambiwa. Pyo. Yu bwana Erastus nina ukeje pomwe na tongo jasume ro. Njwangele ka. Okay, mimi nindo nakwasia unene nyola wiva yake pala wibombasi. Sawa no kuendelea lakini titawezia matunda. Unaona sindu imwe Kenya iko nokelea nitakivumba macho ili akoni makula deva hata yetu. Nondo acha.
Atumia sume na vangu ndeta mazaku yena maenda mbunge. Watu zao sisi ya mazina maingi ma Kenya mauma mbunge. Niti usakuete lakini Uliza kuhithi hela presentation mwaile upika piku niona kabisa. Okay. Wachao. Yuti isisi ya yu undu sindu siambe kwambata Kenya na valape siwa vikoro uwe sa kuhithi ya mauta ni mambatie ki chambata chakika. Seunieba. Maundana umio vambungeni. Na umeile mekukila makazi ya triyongele imbesa. Mazianda manama kwa tanana. Maile kana maiweche yimwe. Unasume noga. Lakini hivye anduala titekindu na tuadhinieta ukoneye kula. No hivye tiumia. Wanawatata ujizi rinda ya maandamano. Au meme na mitoka. Na ito tiwa titembete lelu ni muvyo na sana. Kwanza nene mnome toka nene. Unatiteki utinywa. Au meamona kindu kita kisio. Na ndeta sio ndila maenda unene ya mavikoni. Kenya ndika haki wa mavikoni. Ndika haki wa mikutanoni ya makanisa. Lakini yaki ya wambungeni. Nundu wende kote ya kwaania. Niki tituwana kindu ila munene na hamu jia tia. Na izira sisi ya gwena izekeka. Yes. Sindikali ino mkwete umiandamania. Wana Maeke Malile na whatever. Aino yo mwisio muimu kwende munenge misala. Omuyamba ukinya economy ukeza kwithia pai koti ukumbani na watata usiye na usakuye no longe wa usakuye ayi ngoto lona yimo kwata na ile sidingi ile mwatu tianisie ba yatika hata tingangana na muindi atunengete mutulendie ndu nawe munawe nawe kwata musala sawa jine mononge lilembeza mwati ndia ipembeza sia nyumba ga yanetelo kuno chiongonga tulesa tunini muno tutatuterie Kenya kwa mimi nena na tongo yonde. Yes. Alama ilio wauna na langi neva. Kawe ayikanga nyako kaka tongo chia kwikwa. Au na onde ni masiani. Na wakati andu onde tikeno alame kwiti ivela na alama mbiyo onde mambiye kanu ni masiani. Ni mesene tondo tawana ati muzia murela. Iko na murela ana usho nelenge ya vungelendi kuona makekani. Asante. Hivi mine yayo namomeva amekundu kungi kwa unyenena na umesumeva uyumbe wa kutama sakuyi tabadhali re yuto ba ukira wenye. Asante. Na muke nomo na kukatia watongo kwa uteka ikolo tatika tianganye ni mutongo yuabanamo wa mutongo yuakana no chanti tiko sete wele jeisi ana ila mukona mizini thank you ma university ikona Ono nimu kone challenge mu motongo yini. Keda nyamuna. Kwa asianga niwe motongo yini. Alright. We. Aya muziazi ozwe na wo mwingi muno. Lakini wacha point ni abika. Kilo kunene ane mwakegwa. Naile, kanini bezi mwingi? Mzie kwa idha. Kidogo bega na ngawa misala. Hello mutongo. Nene na nao. Nera na kwa Kioko. Kioko? Mimi kwa Kitengela. Kitengela, karibu sana. Ndio. Avanga ni watu wazimu na. Oyake. Mama kuna ni wako ile tao. Ndio ya majina na kwa kweli kila mtu anajua kama baada ya rani wao ndio itakuwa kitu cha kweli. Mtu wale vile tikula ni hivi. Baada ya mimi tatu. Uyuta ile kuikata kana Kenya ile kujina mbe hata. Yes. Mundu zugi jikaniro na kuna yeba lani ku. Na kwa kabinda baru tilete kwa na mbitu hivi na Mungu. Hii andumande na nene ni mko na bena kama Mungu kaende. Yes. Yupaka mambo permanent resolution. Mundu ngarama maisha kila mtu ni wiolo. Yes. Kiti kila nacho. Na yu mbili ni bo kitwemeka na yu muwoneke. Patambo tomeka. Alright. Utele kwa tikula nya ke ka tuwa juri mukula nyati yamba ada ni yene tatu ki cha de londo kiwa. Ni tafale kuda baili ada kana we forward tele kwa kata. Okay. Ni asante kwa sababu kuma Kitengela. Alright, naende kanitunga mjapo simwe.
haya naende timu vya muno kwa ala mwetha mwe kuna simu ala mwatuma SMS naende naondo ndinapika Twitter ekanesi sio tweet imwe ya mundu itawa Ben the DJ yasia the talks will fail terribly. Azimio individuals, they will blame Kalonzo, and that is how our Kase will be denied flag bearer in 2027. Then our governors, MPs and MCAs will ride him on his back to retain their seats as usual. Haya, uzino tuamina nake naende mundu mwe munozo etwa neshabiki muno yakumbi nda mao tweet etwa Ben the DJ ngaleko ya Twitter naende Maeke tuokona kabisa kala watu maba tiokena niwe wakube nawa no aya naende katwambia na bishop baya yulu wakosongea makulio na kiucha mwenende na butu kuna ndatuko yo mwena nusu kana ndateka ile beano bishop. I think mkulala on the makulu ni categorize into two levels. Level ya mbele kuhusu maandamano nimaro na kwenda matunda kana maandamano magala kwenda matunda wote lakini oiba ina maandamano kana discussion inu yes. Yende nito na kwenda matunda na ikala kwete resorts kana ikala kwenda sungyo ni jawo kala kingi kibombe nira nasie mundu lo kwete Kalama kama matunda katika discussion inu 60% dhina ula wikale la kibela cho president nundu machinery yonde enayo na si nduila kana demands la si nangane tu demands unachievable ne demands achievable for example issues ya cost of living Ruto ndana alika serikali neyo kuma 1992 Ruto ndagu ma serikali na baingo avenue ya serikali udana misi vice president wa Uhuru Kenyatta nikanaeze kuformulate kanaeze kuseovya objectives yake na bila yake siya kwa campaign nasio no weze madinala maina serikali ya Uhuru Kenyatta kupala wakenge mwene ndinwezi na balota amkengano wisi ku aka build pillars yake na kila wadi mwene ndi maandamano no thela nikinundu maundu maingi meno sungio lakini kalela kibela amine kala kibela na olwa nikela waile kuyanisia nibe kwenda beona na dhina okay niki kwa mfano la kuna ina maandamano donie vina ela kanu ere ya ndosioka ninoni andu maikwatwa amua na mayoga itikiwa tiangas mateke makwete na mundu auka ikwatwa na askari na ya no mwilungania nake unu kanu ya kuna maundu mundu zuize hivya there is no fairness, there is no following of the constitution. Kiuni kindu kitu na kwenda a lot of dissonance. Cha keli na mundu wako uliae ona ao sindu jambata kwambata kwa sindu tissue lakini the rate na percentage zila si ku applywa ni very important. Kwa mfano serikali ya Ruto tuiku expect jambi launch new projects nundu tuna white elephant projects sivo siya mbesa na tuwezi wala ikuma mbesa siya mwenende na mbesa isu kusumya balasi nongide kita kwangala mbesa ingi kana i project yete nyao Ûsyao indi kaamua kusingi mbesa ingi katika projects na isu yola either I mean are trying the wrong direction nundu imona nije tuweba kwa mfano SGR kuno sio ika consider maundu ala matenda ku cost ingi mwenende kwambia kweba mbesa inga na ndeni ingi twambo mina na kila kibono paingwa kindwaja it is not doable ni doable got na cha katatu na cha mwezi hiyo imina hiyo kuhusu la wanena kuhusu uthukumi wako pa ya muzalala kana Ilima ndio kiuni very key yes Ilima ni yosete tamusiumu andwala ninokie kwikala kila meka lile mathukuma Ilima meketi mundu anjwethio ayithukuma ethio andwazi yulu especially ula ninokie umu replace na thumito kale kwa yulu na miaka 5 ndathukuma ethio onethio maina mwizi onesito yake lakini nye utongo wako ndiko ndo thukuma waisia with their projects na nazo ni spread across pawe ubeta muzalala na benzi balabala ithio na ndaanza balabala no pawe ubeta muzalala na bangipingi zandinam ithio ndia pingi sandam pawe ubeta muzalala ina ndie twabaga class
ithio ndaga class indi ngurite maundu angi kuhusu kiwu na budget la nethiye thibo ko kila ngwajira kila nona kwa shwana meli manikana kumathukuma ni mathukuma ndekwania nundu mutongo imuzio ndezikana kambe na kandani na kamongoni ciana cionthe nisi anene haya Malile tuko in that order ndisi anabe makuzo wa kulwa lakini ndisi kana wewe ndo wako ase you lower that segment kila ndo nakwaje ni kutungia akonima simu mubea nundu aingi ni mewe union na kwa analyze sindo ni balanced. That is point number 1. Point number 2, the way balanced. Of course. Simu mbingile si organisi kunena ilengete ngale ya Ûneenan'Yanî ula wendeye. From where I sit, you've palanile kedwa nitunenda atethwa na matokeo bora zaidi. With our politicians ineki wabo ti alama ile kibelani alama sakwetu elected leaders sibo na tiete the clergy with ya mundu taolesa pit ula tutona kwethwa tisila seta with wa liniete ngalie mwe tiosa mundu ngita muheria kana mundu ngita musonde kibuva na tiosa civil society anduta professor Kivutha Kibwana na tiosa manufacturers association of Kenya tondu ni mwene ku manufacture products ila tukwasia twa wambatie tima kulia wethi na ni mwao ni stima weyolo ni mauta meyolo ni trono munenga special rates kana tukamunenga subsidy inyuta manufacturers ni kana products itheye na mayitikila na mayikomiti through memorandums of the government partnership atezi wakati onapena Consumer Protection Act Consumer Protection Act hizo gaji nivokewa withia ni twamana kana ethwabe mundu no the outside mwe aula ku protect consumers na keni wazo watwa na peo group ila ye wa the organized they will ku protect consumers you conversation ye enlarged and maili ende ina room my discuss ni kumala na matokeo mekwaza either manufacturers nyeta ni muthi kana mila ninaze kuma munde ningu cap mutu wako at this provided serikali na ni provide na mbemba at this price kwa hiyo conversation yenu the genuine tena political connotations lakini junundu wa kwethe serikali ndo kwetha na wia wa conversation yenu yo kaje that is successful petrika na success yetu wenu pinzani na jo pinzani na yo conversation yetha successful mezo kama malema konete kithuyo ndo bishop gwe kona ayazi ai kila kithe yo kiini na ka subsidy kuke wetwa kama mauta for information mauta mana kitie kwethe wa ma remain constant nundo maneza ko shoot 2200 shillings and 2 per liter na serikali yaze ikite ku retain palamai na ye subsidize kwa uti ati kiukine cause one demonstration ni common sense kwethe serikali ni sensitive we na time issue please ni andate union ni mwezi ni habita ni baka katika wapo kumiele mangai ni enda pio ndika ko any of them nundo na ko any of them ni ndande ko asante sana ni mbona konondo wako la we brief mheshimiwa Maeke na kwa ndiko tio twewa mo bola meko na ndiasia chambe vaya ndo meokulio maundu ya kusioni mbukuni yani tubukuni theona yolo na bandu bala be ball ila itaida yina problem ni bandu ba mbukuni na litwe kwenza ball ingiba lu bandu beta wakamuthini ikana ye supply kiwe bengi na masani na ni isoni naibau na moko makwa tuyaka maundu makigu na ini kwati solution yakigu twende teba ya kwa kangome and a personal initiative tuitwake ngome nene muno twakite ile yu lakini twenda kangome ba ka nyongo na twaka ka nyongo tukakunda kigu chamba tolo nolo undu vuno the best way twakite ngome nene muno baya kalosike bandu kakitwa kuuni twende na uzingatia maundu makigu yes ni kanando matetheke kila kingi yo mwana cia kulio bo wa mubela na naiwe Chandeli FC dilika kibela ni naenda tournament ya inene muno ya inene na nao ya uniform wandu ingi muno lakini tuina alikile twethe ya musala we munini
iwe thiona ingomo za kwanza ona kuorganize tournament sie na lakini ndo ni dhana makapacity mako ni organize mwana icio ndo musieka ikwata uniform kila kingi generally ondu wandu manena ni manena mena moloto wa kana ithita Kenya kana ithita kana aingi mamo twina faith na umunenania ula wevo lakini faith ni ucreate wa andu kwitha messenger chama mheshimiwa Malile okuweta kila kikosa ambi wa Kenya ingi ni sincereness sincere na kila me unena akena ingi uneni wa witha obya mukalia la wiki wani andu amaitha no mama ndethia yes ndo mana wendete u no cioketwo no mana ni mukalia wendete undu mana ona kinyete undu mana na nicho kitumi wona atongo ingi na iwe wewe mundu mo wanena na iwe chucha ngusa ngo asia ati onamo ni atongo imalaki ile opportunity nyene siku ya ndo ingi matono either me on better in leadership ona mundu akanewa presidency akatengezi lakini naona o chance ina opportunity yuma kwanga ungaitio wo tu mauta kethia akunosi ndu Maeke yako kaumela oyaka umela ungimosyo akatiwa wewe na mbandi ingi kuka ze full nesu ni ando 20 yuwe na head start ya ando 20 ya mbandi head start so basically kila kingi cha mwiso ndimina pe mundu wako ulia wa Kenania na musuma na kukuito na peo area ya Konza ila ninye MCA ngalikwesu na itu discuss it na mheshimiwa Kabio na we are looking for itu na national government pia bado tuna ene na ke ofisini omwe tuenda na muisi ukano ndo wakegu so tukenza o mutao munene ukakitita bafa na bandu bonywekegu kwetha kwi human nundo na weki yose ngenge kwinzo itewa sengenge kwesi na nando mailio vandalize kwino mwingi wasinda kwa uke kinyekende no yes, so but we are looking for a solution in kewu so litwende tena tulikangie to maofisini kadhari na mheshimiwa Kabio na tu propose penzo mutao mwa munene na wamina kwetu ina muikanyu sababu na yikakela kale kwesu asante mheshimiwa Bishop wa Ilima ward kwa ya county ya Makueni nenda tusiwage ba ile mbeta ni kamba na mandume okonia ile mbeta yuto kamba Bishop from where you sit no kwa na nebinda bikie yutambai ya ukamba wezedi anitwa kwa atiania serikali ufuli tunyenyeke wezedi ni sawa tuya kwa totongwe ne sondo bailete tuyo kwa tambia nesa tuyikatekati nesa onala mende ni wa serikali ukamba kwitu ni mautala no utale lakini watu sisi alama ko ne yekula ngale ko binzani ne moingi nuko na twailo nyenyekei kana tuko na siasa nginya 2027 wakulia sio kitu chambe siasa ni life na life must continue nundu no nyenyekea na bia mugale uthuku waenda wasingisho wenda withia kyo kundu kwa rutu wakuniwe kula na ndago thuku kila kina maana ni mwenende kuelewa haki yake ni mio na kele tuuthukumani kwenda twailo nyenyekea tuuthukumani kwenda katiba ya itie equal distribution of resources across board na enda mukabala mukamba wokela niwizi akama menda bandu mamugo weza ona mukamba yokila aende against enda anoiye na azambueno digethum tila hizi munoko na mukamba yokila mbie ku demonstrate na endo kasisi history it has never happened lakini weza ona yuko bika that level ona mala mekali leibela ni maile kwekulia niki it means there is something which is not working right Bishop yango tongo tina oba yini wa uma pau kwa kana ni right ya kila mono kodokoma lakini Kenya yetu ikala na mondo wala tuisema ende ya Kenya na siasa la zero ya Kenya kiuni cha apply yukiu ni chonde kwenda quick ya rubber stamp nundu ukweli ndutianzia na nienda ngutabye mbwekirie neza kibwana Erastus ona ndo mazia nitukwenda amani itwaile kuelewa ki umundi ukenda Africans mayao kila mako kitia wiathi twinda twimbost of independence pe mundu wakwie pe mundu waiwe
pe mundu edie ndakamene kana umundu tukala undu tuile nikatu kwatemana na if it will cost somebody to go ni kanongi akwate muwe bila yokina kana na nzia ya kunenge ikakwata muwe that will happen. This will let you know no kwenda no bishop kanongi kanata in the issue ni ulawe kalile kibila and the as uongozi wa mambafu na kuikalila andu na kuikasindu then there's a kuumete that is wrong. It is against the ethics of God and we should speak the truth and the truth should set us free. All right. Haya tulikuwa kumheshimiwa Maeke. Point ila zipo nino. Ninedu keisi mundu na tu estate eba chief of staff. Bwana Waita Nzioka. Ula wokie namba ile ndasindana na governor wa Binya. Yes. Na ase kitumi kimwe kila cha musukumete kibela ni kuona mbaye jitu kana resources iyaanwa nae umunde ikaniwa bamezano ke kakaga banana badana na ngune example ni kana huelewe you umunde pe projects siko kunwa pa masako katese yaga mheshimiwa Kalama nondo wa kwetha eselekale which is not right ambaye tikisa ngoelesia nondo ekole koletwe which is not right twekale in reality nondo ona kanisa ni yo na kanisa ni bishop yakangwelesia pe the ideal church na the reality ula kanisa amazai Malile na Mailu reality in theology no theology there is the ideal because the ideal there is the ideal church and the real church Mwaje nabu tukoko discuss wa kanisa mudonge lakini pe kanisa ula wanga yi na kanisa ula wago mwaje kanisa wanga yi na kanisa wago hata usiwe wewe ngamwelezea to mara hizi za mudanyonga ndila ngonena nino pe one tuna kwati around 130 million in forms of malelo na nyine na benefit na lelo ile ito nena as we speak pele lwa chanza so elikole na inene muno twakwata why eso nono ni mokutano na ibada sagana tina ma na mesele na isawa au measu manande ni manande ibanga melati ya twikana mu roads sionde sikiata isopwe it is the reality ila Kenya na ene wiye kwa neno kwa twikana na nene point na twekala ugone na twekala in reality tukathi basa na iwa kwa twikana ando mawe mema na amanengi wambaisiana bahili lakini setup ya kula sito kukuna ikunikite wakini wekita right ndikisi ndiende na kuna na reality setup ya kula ndo tuitasia kula sia reward ngamweka ngamonenge na ito ile kuelewa ki ubisi wasi cabinet secretary TCS pe andumeta wa technical alani man director na ando alangi mathete bunde na asumaenda ama obisi ni asu through merit ongwatia lakini pe political oppositions like chairmanship na kuito for example siwusi onde nengi wakamba nondo National Irrigation Board chairman ni engineer Maloke which is not right bishop ambaye tela ese we right in reality bishop you know ngina wambe omesia nikala na kwa ni ete point yakwa yuko ose pe usumbe nile pe usumbe wanga hii no usumbe wa kaisale yu usumbe ni yanga ichuo wete jo right lakini usumbe ni wako duniani kwesi kwete mea yako kwa kaisale yuke baba nundu ona kuma tene maundu methama byao all right nundu umundu ula onake ulona nengiwe myana etatu ukamosisi anari wade yuandola mai timu ni yake ya kwa ona mangaba naombe manari wade yadwala either bangite nake thate kau ni waleisia political future yake in politics no ne politics it is science and heart no I law plan for mundi na for future umundi andwala twaile kunga matuka benefit neta wa mukamba nondo mukamba timu twaeju mukamba ni vanjini na no kwebagwa ne serikali
uko ukile ndo bikaba ya wone katobenya we mukamba na webenya to endo support serikali sindu ikoka okay. Omonde gavana wabinya kwatete kuongwa Ilima anakenda milioni maana kenda in terms of project no behavior in a way or manner likely to suggest kana no support serikali. Asante Malile. Asante. Nienda mbe correspond to kindu kila bishop wane na yoloa unfair distribution of positions. Ma minister kwa na serikali kwa na katiba kaito make it ceiling at 22 position imeongwa na ile na ûyîetewa unena either te mbai 45 twase ni 44 ukanya position imeongwa na ile kwa mbai 44 kila mbai ile tokwata nusu minister already ba ukamba wito tena ma minister tatu full ministers nundu Monica Juma ni equivalent ya minister mundula ukwetwa Penina Malonza ni a full CS na Alfred Mutua ni a full CS already twina position isusi itatu ni twaya position siamba ingithandatu na that is not even equivalent to ila kula manale na mengili manale na mengweta tunanengania kwa kitumi kiu ujithia ni toilet kwitha te appreciate ni toilet kwitha te appreciate already tinengetwe a very big token of appreciation onapate ndo take it. Number 2 bishop we na time yako please Ile jama ile ni time yako na weka la wizi ni neutral na nieke kwitha ni neutral Bishop we wambe opike mundola wetwa Erastus yes. Nengo dawelewe kanati na very many other positions. Give the devil his due credit. Onedwa pe mundu kuwa ni comfortable na the presidency ya Ruto. Na zote katiza position jita you National Irrigation Authority is a very sensitive docket. Ikwetwe ni mukamba wa mavoko na na budget nene mbewa some counties. Ya kwenza mazilanga gulana gulalu na kweka maundu maingi na project mbingi you get the bishop bishop wito Muthoka ba numa na balobisi wa NIA we akamba kuthikwitio o silanga o ile nikanoke the andu make ni matetheka nundu that is the best way forward to that discuss na ndisi wakanazie pe mundu umeonge ukwitwa Fred Muteti waguma gelele unanenge kindu very sensitive kitwa SEZ kada special economic zones the chairman power the Konza city ilaje kwida je cost more than $1 trillion shillings to completion up to phase 5 with the way kana Konza city uchairman wayo etwa Professor Raphael Munavu ne mukamba wito wadhibu ndini peke ndiketa Korean Advanced Institute of Science and Technology university diende na kwakwa physical buildings diende na kwakwa si almost 80% completion na yo inenge to Professor Mutezia wa Makueni wadhiki bwezi istikwi kwa nugethi ya muntu John Kimondio wadhiko yangalizia getwino gethi ya mapiezi mweke wo kama kweni wethi eteri mbaika then we have leaders all over appointed titeneng nanga nekura I think litwa nenga serikali credit just for that nditekwa yanga asindu ingi na chugeni kulete cha mukamba yes kunyenyekea we saidi ya maundu ama ingi twazie maandamano chao nitweka nazi ndizo ni ukiteba na tweka nazi yaza twete ni ukiteba kunyenyekea kukuno kuko na governor Mutula ayendo nyenyekea na nini wetie kana wale onyenyekea notono leo pata favors nundu serikali wenda hapa loko uko appreciatewa by the way ukethio mundu uniende na kupinga balabala na ndiumanga serikali na nina capture ni NIS National Intelligence Service yatonga report kana kiongozi uyo wa Kalama wea wake kuma kwa cha kuthio kwata utuko niko bwa serikali ethabe kazilanga ke ugete kwenzo bubu unasikia huyo mtu upinzani mingi peleka pale wale wanakubali wajengewe hiyo nundu that is how government works isu ni reality la ni Kenya that is the reality la ona mheshimiwa bishop pe mundu wako na simu tinye na kuna simu kuma kwa gezioni jage azia ulio athukumite gezio kimwe agatia gengi alright yuki utiete pe ogitumi na gitumi mona monene kwithwa tukula togitwe chao tute balanced you ningi simu nyitinye nako ya umakuma kwa ya ground nyini kita kueleza kila nyini kita clarify okela jaga mbona ni wawe tazi okay ningwenda nuke point neno yes budget ya national government undu ndebe together ta budget account then account government these two gentlemen here
nimekala ndini wa county assembly nimapetokeza budget na budget sio this is our itemized see there was itemized budgets budget ya kwanza hii ni mbezi ya kwa Gikombe hii ni mbezi ya kwa Silanga hii ni mbezi ya ki recurrent operations development itigo lakini si national government you must ilio ke they were members of National Assembly nimethio proactive na mayazi atienda kwa military counties tambie kwithi wana itemized budgets withie kalamika kuma bana kuthibana kayeke waka kuma Nyeri kuthibala bangi na kwani ngukulia nayo ka kuma bana ukamba wito na yote yake wakeba lakini you best siki ya ikakita kweke wakekabone kimwe na itie wa minister a make decision that is in the national government kiuni je kituma atongo yainge Mathew pledge loyalty kwa national government nikananga la kuma kikabone chuchume kata mose kaindo na yake mheshimiwa witu bishop ayasi ate ni right yaku unengwa maendeleo ni wazi ni right ya yes it is true ni right yaku lakini baki kabone ki agwa wailite kuthi kosa pauki kabone ju mundu la wetwa jalango aneyumisie alaji akoze kikabone keba kiu aisio kanethi yebailia akwethwa akunwata kendo gezanguko pa manzoni lodge azembwe pio athiukidwe lani alright nundu eilati chau kaendo kuma kikabone kiu paingwa MP no mu wokamba ulaje kaendo kikabone chuchu nundu ne ukia ku reprimandewa lakini yu mheshimiwa bishop ndo kila aka make mistake akathi kwa kawaya kwitia sindu nundu kawaya niwe lingi na national government jundathi nundu onekela kuku ne wetaniwa na this and that lakini Mutula we athi right Kalonzo athi pala Ruto ma yangewa usue right lakini uthinde kata ndathi look at the level of pretense in our parties nundu kethe wa leaders in chanengiwe liberty freedom ya kuassociate na maithi ya loyalty yo to the party ndio questioniwa with ya mheshimiwa huyo asa kwetu na chama cha chapchapu kana asa kwetu na UDA kana asa kwetu na Wiper aende amande mali ya kutethia andu make kule kuma lakini eri remain loyal to the party right na dimbungeni ainena kila chailite alright that is the way forward allow me to comment one comment alright comment moja tu nienda tu ndwele nati inedukecha undu my beloved brothers maelesia na kweli manena kilayu kadi la ndito yetumika undu manena undu ndito ile lakini ndo nena on one point kanati issue tela inatumikia winda finance bill kwa mfano ya ile ndile tao waizia members of parliament maazimio ona naingi bewa ma Kenya kwanza indi amwe mana akitie kuwa weta yukula itina wakula ondo kwa nakula ondo si yako netwe ndo weta yeko yuno ma akita kuwa na mewa na iso those goodies na niendo kuya tuisora ni dhinu kwa kwazia carrot nenu wale akwina wathi ulangu ngukwina ndi unenga carrot inu isu thitha yemini kana we are autocratic we are demoralizing the leaders we are unbalanced we are unethical okay we are anti-constitution aya tu ba nenda toke ba to sioke ba Ûneenan'Yanî pena kindu na likana kicha wa sisi the technical team pena sindu sibota ikwendegethwa ta kuongera kwa account ndini wa ndi tu ya Kenya account ise ya nisi ongelekanga pe kindu kingi na wetiwe ni senator wa Laikipia if I'm not wrong cha kubetanga term limit ya president kina jewe jonara direction yebeno ni tusioka tu referendum tusioke ba bibi maondola mende ni wa BBI kana wakulia sio mara kuhusu kuongelwa kwa counties isu yinda amplify kana iongela wazi wa devolution na aim ya devolution ni ku the services zikapikie common mananchi peka ondimwe ononga bana utaweza kuikomanya na kumata kukwanzie mu itilangi tu na ikaolwa nikana uzethia mwene thino wapikwa ni services unibailite ndina issue kukuchari Ûneenan'Yanî yake thani nikikwezela nzia nesu propose kwezela Ûneenan'Yanî uzu ka ndimwe siongelekwe I have no issue ununye wendo wakwa ni mwene nthi wa kawaida baya nthi aliza pikwa ni services ya government okay kwikundu Tana River kutazo bika services kwikundu Turkana kutazo bika services na kiyocho ikenda yo lano makaolelwa kila kinando kama nenga kiu kwa wingi
kinda cha ita Ûsyao Yes. cha keli wangu ya kuhusu kuongelwa kwa term limit ya president kupetangwa senators endegeri kupetangwa usuni mundu kitie kunengwa kindu akilwa nikana nani wa UDA ni mwana kire yes akilwa nikana ambi ku tilt akili sia enendi lili kana katiba ka twinako katiba ka twinako ka seubiwe kuma mawoni ma mwenendi na mwenendi ona mundu abiru cha myaka 10 they become like actually gods na nikana to control issues ya stealing issues of autonomy wajependi wananyao term limit. What is wrong by serving 10 years no endo kalende no ende na mundu alama? What would be wrong with that? Kuwa zenecha ya divert attention ya mundu wangi maende divert attention ya kwambia create platform ya kana in case unumekuwa na musumbi woni me wish munoke ndano enda 15 years kana 20 years inoti Uganda they go that route tunaingia kwa streets. Aya mukiingia kwa streets mheshimiwa Maeke aizindo hiye inaenda ofisi ya malama ngine gwane na muthono mangambe ya Kalama Tikati. nondo yu wata kusisia no sisi okinduke omonde mondo la to complainia president ando mako otola mote na nitunga mubyano no mana sio bika bandu ethe omema kunwa ya metho na inachona news ni sie nyumondo ni Ruto mheshimiwa Ruto na mheshimiwa Uhuru nimo mekaleta meo kombiti nundu nunengie mundu miaka 5 oka ingie committee o young people na ende kale yu wa machua na akili na wa machua na akili yake na sindu yake so in all these aspects term limit nenzeo wikio ando term limit lakini still we are producing many no si president ye mundu munene president ye mundu very senior na mundu munene no kwatya na nundu ku kwito Kenya ndo yombetwe yo fani kila kingi wa kuolia about kuongela counties kwi county nene but alternative nye deep propose counties siongelo ni asa kuongelo wards wards siongelwe with yeso singibanga okay because governor kinando kilokuwa eweka cha kurani ubisi yake ni mbingi na maidi mole ma CDF ma MP molwe constituency olo kana ukaiba ya mbunge babya constituency olo yu ukaiba ya mbunge pe andu maana atatuna ona matesene na mundu usu ekwa milioni nya kilomwe 4 million ine ndo mane nundu wa CDF anwange makuza na kuza yu ikaolwa na yikondu mekie nundu ndo mekie you for example Machakos County tui Machakos constituency twina ward Muonza nundu wa Kalama na kona nundu thitu thinambo ne wa constituency na iwe ne to benefit from working ya MP yomwe ngwatya kwi constituency ingi sie ni nangi na maji empower ndwethia e ward ni sie ingi ba na mbesa ila siesela koko yithi wa ni ration according tondo ithi tukwatie mbesa mbinga ingi ndo tunakwata tena tunakwata 150 something yutukwatie 202 million cia CDF so sioka withia ni sie kutetheesya kindu ki yuko nyeneo propose shishiringiwe lakini wards asante na ende junamo ma MCA yukshindu isyo nde tuine wa kindu tukoita ward development fund na ndinesi ya azimio zinene ya president niona isi andomona ni nyuma ya tenti na yako tukuwa 2027 ni jibasa nidi tuithatu ando background na maseneta ini masi ya itie muno ona ko senate ni na rotetie muno na ni na tetie muno ni na tetie lakini yu maima na nidi matuko ni ati muko ya ground alo nzebe ya kwatinzio enzo nzebe na ndaka akina ndaka okaba ya Kalama ona debut gasha kwa welo manachu no ndaka akinya mutu ona ko next week but tu ni nugite ko ya kwakwa na ko nini ko bingwa college nene ya Tibet ine yawo
we mina yo etikile kuthengeania na serikali na andu maima na kila chaguo ya mwisho bishop akana bishop etikila kuthengeania na serikali nigile tiko kila ndukatatoa kila ketha nyekwo mundu witha farm kundu ni yani ninye in my decisions but nika decision ila cia utethia mwene ndi asante bwana Malile omeangisio muno twibau maundu ni aswele na kini nenda kukule kiucha new counties yes na maundu ma term limit yes be andu mana weta kana ndithukisia wa mu maenendi muno ngo thausia mawoni maenendi saila twa post mauvo thino wa mitandao ni ngazi enende mo measiata yulwata kiucha term limit na sisi amone ona na tio mwe asisia kautawe newo mayasia niwo kini chailite nondo etha tukakona kula sio sumbe na ona twakona eta ethangania ni wa waila usinda ni wosinda ona twakona gethewa twendangania tiwe tunenga we ukipe twikalu we azera Malile kindu cha mbene ndio tuelewekana the real democracy in the world in the globe ni US kana America president yakuna term ya miaka 4 na hicho kai kunaingia miaka 4 kwa kubia kuna miaka 8 na yenuka for good with their term limit yake ni limited to only 2 terms na itu ba Kenya tekona 55 na you president ile sieti tukuma ilata kuma 2002 ila Kibaki watukie president nukuona kana kumya musumbi wekalile kibela it has proved to be a little bit difficult kwa u you nakukea kwata ningona mundu ta president Ruto atazieka kutweka musumbi 2027 as a matter of fact lakini you ilato kwa yangewa term limit agwa alama kwa za term limit ni ndhugu nyene ndo nakwetha ni umwe na Maeke umwe na bishop umwe lakini mundu witu akalika usumbeni akalika one kwacha akatweka ni musumbi no either tukambia kwa za term limit yenu ikapetango no tapetha pewa yangu for our own benefit nundu ebinda yo the Kenyans is very selfish message mone ma how we can benefit now niwezi ebinda ila katiba ka soba 2005 bombers of Kenya kwa ina debate ya parliamentary system kana presidential system adolama my proponents ma parliamentary system pesi obika bana nundu Raila yomwe wa parliamentary system ona usumbi umwelekele 2007 a change where yaju ewa presidential system neyo yekaba ne presidential system yesa kuka lazio kenge ya musani janundu uyuna ula powerful president maleana nake menda president ya the inner powers very limited kwa kitu mikiundo na kwazia kindu kicha ko debate yolwa age limit teke ikusiza president Ruto tamundu nundu une batwa na kwetho abe mundu ngito wa bishop Muthoka president kana ukabaketha pe Erastus president kwa ucha tuko debate wa nyindo na kwazia tena legislative assembly sito mind ma debate na my make a decision informed by facts ila mekwetha maila on the table Malile mina nienda tusioke kindu kicha kusolve counties no lazima welewe kana pe parameters ile itumia wani IBC ipinda yako review boundaries na katiba kaitokea kila miaka ya komite ile te review boundaries sito boundaries ya ward boundaries ya constituencies boundaries ya counties na ku review boundaries does not necessarily mean to create more counties kana more constituencies kana more wards tondo actually twina ceiling ndize kana ndini wa discussion ino yekwe kwa bombers kana andola mekalite bubuni me discuss ulo create more electoral areas nundo electoral areas si require referendum tondo already ni pegged at 47 kwa na katiba kaitoka Kenya so twalika discussion ya create more counties pe maanisha we must go the referendum way ni kana tesa kumandanzia kupei voi ya kusolve counties lakini nisi organize ndokolwe kana ku review boundary ku require several parameters one kindu kita population density kindu kita wa land mass kindu kita wa cultural differences kindu kita wa shared resources sindule se on the list it when they know IBC topological na many other factors okay there jita for example nyinumete kisio cha Kibwezi with ya Kibwezi kia ndo meta wa matuete ngwata adwasu mumete kondu kweta ambitini
lakini wari Kibwezi town pea numeta wangulia na origin yo ningalia Kitui uthithia that is cultural difference kuni lazima temante demarcation yiba ndukaza kuwe mundu ambitine ale osabu andwa mangalia Kitui isu ni factor taken care of what are shared resources Willie kapa Kitui ubatarigite kwa vonza pe usuweta whatever withia that even ni mubaka wa Masako na Kitui for example uketha wiki ukisembete kiuchuchu payundule ususu utonotwawa in one county lazima with one watu wata boundary nika na both counties see the access nunde suni shared resource you factors since you consider land mass do you take a Garissa wenda with the men land mass but they have no numbers kwa we land mass against numbers no lazima pay na balance so the question ni yo ithita makweni Kitui na Masako nitio qualify kwethe watono kwata an extra county yes nitio qualify theta wa mwingi isu niyo klamela yebo in fact my prayer ni tika nengwa county theta wa mwingi lakini with a boundary ndin kila cha split wa Kitui kichoka ethwa peka kasemu kailitro bunwa kama Masako kakekwa nikwigwa ngalizu ethwa peka semu kebandu kama kweni kailitro bunwa kakekwa Masako ni ubunwa nikanokethia kisi ochoka ki balance in terms of numbers na in terms of land mass in terms of very many other factors isu ni arguments leto kwa tena on the table alright naende nanatumine ne sasta ne siavigate ndateka ili naende maundo na mengeti ronyonene lakini tuibika muthia bau na kwa meruke ne soma mautumani o mavutho ma cia isia ne natatumine miguna ngale kwa YouTube ya cia 2027 Kalonzo aende solo kwa ballot for sure Kalonzo will get more votes than Raila and as usual Ruto will win 2027 Kalonzo number 2 and Raila number 3 no one can get 50+1 if we go by this. Munyao na akia kase for sure Raila deserves respect. He has done a lot in this Kenya. Nani ajui kura waliiba watching from Mogadishu. Joseph Mwendwa ona Raila no kamusi akalilikana wa mwaka miaka yake yonde na wala twena wa olosani umete kwa ambaye ile ilasio na no sio si Kenya na inde na ke mundu gitu Alfred Maseka kasi Erastus nondo neki anduma azimio Alfred Maseka kulete neki anduma azimio megala ta adhatu mono iji Bishop Muthoka Victor Mpoyo kiburi na madharau tulimaliza tarehe 9 mwezi wa 8 ambia Bishop Ivo na ende wa muthia ngale kwa YouTube etwa David Mukudho yasia akamba tuiketikele kutulia ndu tuvoye satani nondo ni akito kuwe ase kutulia ndu kwa lobo wangai okay Kalonzo for president 2027 ni ndato mineni uzeto wa Paul Kisianga aende Facebook tuiko mina you by the way kuunda teke mwemwe ya kuna neto cia muthia be mundu kwasi atongo ekai utinda muvuite Kalonzo ende amwiki hata okay anoda andiko ndaka mbona Erastus Bishop ndenda uwo ukweli ni kana Ruto nunengete akamba ivela tutanewa nawe ndenda kuitikila okay Bishop wa witikila uwo undu Willie naende bwana Eras okay abana aya wamudia kabisa yu eta wati tumani amba ku edit mautamania by the way so wanandikilie mono ela ndia mbo sisi ondo bailio ai naona tango minila boyu kane minila bau akane minila bau Bishop ndataka moto mine kwa ndaya dakika moja tu agana wasemanya ombe na kwa jana asante kuondo akipende chucha vino vituka anda ndio su ekwazi atu ya that we ngomo muthatu ndagazije kinyewe cha kwa kana zije umbo nazi sula unumtombo ide ndilo zula zike bathakani kota mundu akazizia Maeke akaja na muzia itie na gombiro na siasa na direct lakini nona kwa jana kana nene we mutsio asante no my issue ni kana to wish group wela kana group la si Ûneenan'Yanî well lakini wellness kende atongo ya meli makomani ya Mombasa
and endo me make very clear Yes. men the mabithita card na baungu akibila maikito kunanithia nzawili ni kana mundu oko win the game. Okay. Nundu ila makomanie ni Messi kila meti kila nile na ma initiate wani Olusegun Obasanjo na Obasanjo asioka kwa ni kana moko form these groups ko Ûneenan'Yanî wo me the Messi we are expecting results na maikenda magitete kwicha Okay. groups isi ile at the deep pool sikito thitabu o Messi kila mekwenda ida neo thuku muno na Jack Musa Asia Kenyans. Let's be optimistic and we pray for peace. Peace is good. It's evident. Asante. Na ndi muvya muno Bishop Jonathan Muthoka MCA wa Ilima kwa kauntini ya Makueni mwanyongi wa vinguka tukoka bai kombene tiwo. Asante. Na ndi Malile. Neza kwa yetu kugaya. Malile no kita kwaku na ndo kita kwaku ni osome otomani omwe wa Miguna. The gentleman seated at the center, he qualifies to be a principal secretary by default. He is sharp. Ndio sema. Thank you. Sina observation nzio ndio sia mudia nienda kwa sia discussion ila twetha nayo mundu na ila yithitwe through demonstrations ina through dialogue yaili tekwithe waji taken care of ni kindu kitawa our legislative assemblies, especially National Assembly ibinda ila kwa ya Orengo na Paul Muite na Charles Kilonzo na Kiama Kilonzo na MP wapa wetawa Mwanzia ila kwa ina vibrant leadership in the National Assembly. Challenge letu inasio mundu in the country si attack yawa kukumbungeni lakini nundu kwetho apena vacuum ni titile kwa privately sponsored motion kuma kwa anybody except government sponsored motions. Kwa kitumi kiu wethi ati andu maitu mena kathina icho kitumi Raila unezie kwazia power ila delegated to the member of National Assembly unit wosa nikana to the street in lakini in the process ya ku the street in mathi matena kasamuketa wa peaceful demonstration nundu picketing ni enshrined in the constitution mali yako thiku picket nundu South Africa na France mana demonstrate ya mathi ku picket kwanzia itenzio kwa kitumi kiu mana demonstrate ya mayonania kana mbunge yito National Assembly ni inept ni incompetent ndivyo kumaneza na ndimina nikana yunumale ndivyo neza ningwenda kosa mwano ni wishandu ma pandu betawa Mwala constituency pole sana mundu agwetha wa manaisi inyawa MP wa Kisiochu wetawa mheshimiwa Kawaya na nengi nitio maboya nikana withe ni mamuthio mucenesa muthina wa keli andu makibwezist tuko pamoja na tuko na nguvu. Asanteni. Ni muvya muno mundu Willie Malile ola ni mutaalamu ni wethukisia analysis yake cia maundu tathetha twitwa isia mwanyongi wa binguka Malile tuko wakati huo. Asante. Maeke na kwa kama semwanyo nitungio panelist wenzangu maana nondo tio kibindi chako so kuosa mesa kwa nato yosa kila nosa ndiama na mutu ni shilingi bibiti na ilango ni zitesa wa bibiti yana ya mutu wa bata kauni na kakwatia neza ndiye ndio thia kiti kwa hiyo pesa hatutu kala ngwelesia nina ngotunga muvea na ndiasia ando tuka tokamba inongi natuyane natuyana tume politics ila tusita regional politics na tuienda to either to a part of the government to afford kwikala 5 years outside the government we cannot survive to survive for the 5 years. All right. So mukamba olo kwende ya ukamba museo na mono alatongoi alato yange wa mono na alama waipa na alama sia moile ingio nini Maeke the men liberated itamasako musimazako no pando bala ona MCA mama zako ni tofauti yombe mokete asia matofauti tuboza kuyama kuweni na kitui kwithe kwi such liberation nikana mbaye yitu ya mukamba twike liberation. Asante. Na kila kingi ndona kwasia o diete rambirambi o ingi nondo wako tiwa no mwe witu mheshimiwa Kabo kwa ndo mama nguni north ni pole sana na twende na kumuboya Mungu
na mwitu po ya account assembly ya masaku ikana na itunga ya tukia kishena tunenge vina nala mamwala tuende ona kuya nala mekuya na kila kivo andu methe meugo Erastus together twisinzia na tuimanisha kila twikunena maundu maingi ndo mona kuutu mona for example kuma saku ikukilekelele mwingi twegetomina kukilekelele mwingi muno gethia ma MCA ni mendo songelana na ma MV me osongelana na ma MCA ni me ya line chucha ilo thela na ndo maimana idio ndo twasa kuiwe na tuyando elebe ya different ballots na sio ndo siasa kuona na 2027 kilo mwe akaba ngola ini oswengi wingaba na WMP na mwene akatomake ya mutiani umwe wita wa maendeleo ndakatomake ondu wakuniekelele kana ondu wa umanie kana ondu wa wenze yange maima naende utongo yuma kwa ngai haya thank you haya utongo yuma kwa ngai naende mu vyamo na atongo inondo wakuka mheshimiwa Maeke Boniface Musimi Kalama ward MCA ngale kwa nesu naende mwanya wangu wapimwa katu kwa katu tunaena niene wati kila mundu ena mesa kwa yake akumo sese ne wati wena musa kwa waku kana mesa kwa mbinga nge naende mu vyamo nondo wakwetha watambanya na itu 13 ambiye nginyamba utwavika muthia wa kilungu cha Îkûmbî siasa kilungu kingi takiki kaende ya wachumwa tweke wayi kwa oyu enda wambotiwa nesa na nditongia muvea alama ilia Îkûmbî siasa no sio kwa matambwa twena kevu ethi wa mukuni wa visa omonde twetwa na Kevin na indi director takithi oni Madam Ûneenan'Yanî na ngale kwengi mena Joseph Kirekandongoi na indi Elizabeth Kanyiva ola mwetu kumangala kwa sia kwa yako nugeto amba keni mwingi ni kauntini ya Kitui na indi ngale kwa radio Sam Maonda ngwa junior aikithia kana Îkûmbî ni yoka imwe kwa imwe radio ya Mutongo FM ni Erastus Kithuku Nzomo tiwanesa kiyo cha kwaila